Señoras e señores, un saúdo e moi boas tardes. Faltan 5 minutos para 7:15 da tarde, horario establecido pola Liga Endesa para o inicio deste encontro. Quedan 4 xornadas, 4 finais para Blues Monbus no camiño para a disputa dos playoffs polo título. 4 tiradas de emoción que nos traen primeiro este sábado a San Sebastián para vivir un compromiso crucial para os de Moncho Fernández. Crucial para uns e determinante a vida ou morte para outros, porque o seu rival en concreto, Alagungaro, vaille a permanencia. Unha derrota súa unida a unha victoria de Valladolid e de Fuenlabrada faríalles matemáticamente perder a categoría neste mesma xornada de sábado. Partidazo Guillumbre coas cámaras da Galega en directo. Benvidos, isto é Liga Endesa. Bueno, pois apurando a rolda de quecemento tanto os xogadores de Blues Monbus como os de Alagungaro. Atención na rolda de quecemento a Ben Diguar. Está renqueante, ten problemas, unha contractura nas costas, non adestrou o 100% nos últimos días e a verdade é que está quecendo con moita dificultade. De feito, vai no deixar Moncho Fernández fora do quinteto. Sairá Blues Monbus con Andrés na dirección, Corbacho e Pum para lá nas alas. Entra Corbacho no quinteto titular e dentro estarán Kendall e Maisley. Un contratempo importante a situación de Diguar que veremos como resolve o conxunto galego. En Alagungaro sairán Salgado como base, Papamacarios, que terá, supoñemos, a difícil tarefa e misión de frear a Corbacho, xunto a él Paunic e por dentro Butz, algo menos dentro, e David Doblas. Os colexiados van ser García González como colexiado principal, Peruga e Cardús. Lembrolles, Alagungaro, penúltimo equipo, 8 victorias, está aí o fío do descenso, pode confirmalo xe matemáticamente. Blues Monbus é o oitavo, empatado co noveno, aí no último chanzo de cara aos playoffs polo título, con 15 triunfos. Un dato antes de que principio o encontro. Dicía Sito Alonso, adestrador de Alagungaro, que necesitaban, aí ven vostedes de costas, recuperar alegría, recuperar ritmo. Sen el non van poder vencer a Blues Monbus. E o outro, o que apoia este comentario, é que todos os partidos esta temporada nos que o rival de Blues Monbus anotou 80 ou máis puntos, acabou por gañalos. Así pois, Tito Díaz, comentarista da Televisión de Galicia, moi boas tardes. Aí está a primeira das claves. Sí, boas tardes. A primeira, a defensa. Alagungaro xoga na súa pista, é un partido trascendental para eles. De perder hoxe prácticamente estarían xa descendidos. Entón seguro que van a correr riscos, o que decía Sito, pois van querer xogar con ritmo, con alegría. Entón a defensa, empezando pola defensa do base. O traballo que poida facer Andrés sobre Javi Salgado ao principio pois tamén vai ser importante, que Alagungaro non xogue solto, non corra. Despois o traballo sobre Quintel Bus, outra referencia súa en ataque, un xogador, como decías ti, un aleiro xogando de pivo, un xogador que xoga de fora a cara dentro, e aí Kendall vai a ter tamén dificultad, seguro. Traballo sobre os bases, xa vimos a semana pasada que con Albert Olivé, que tamén era unha das claves no enfrontamento con Juventud, non estiveron moi atinados os xogadores de Blues Monbus. Hoxe teñen a Raulsiño Neto, teñen tamén a Javi Salgado, en algún momento pode actuar aí Morris Finlay, sí. Un poquinho máis frouxo Finlay nestas últimas xornadas, pero bueno, aí ten realmente un triángulo realmente importante no seu xogo, son homes fundamentais para Sito Alonso e Alagungaro. Sí, un pouco o estilo do que pasou con Juventud, con Albert Oliver, con Fischer e con Mani Quezada, non? Son o posto de base e o posto de escolta que a veces alternan, xogan dous bases xuntos, lles dá moito ritmo, lles dá moita fluidez ao ataque. Defender ben eses dous postos, aparte, como digo, a defensa sobre Quintel Bus no posto ese de falso pivo, penso que é importante. E aí tamén outro detalle importante que non nos debemos perder, que é o duelo entre Ibeque e Maisley, dúas forzas da natureza, son os dous homes que agora mesmo son referencias taponeadoras nesta Liga Endesa, son a máis, pois bueno, o segundo e o terceiro que máis mates fan na competición, están tamén entre os 5 mellores en porcentaxe de 2 puntos. Sí, son homes moi importantes, dos 5 máis espectaculares que podemos ver en acción. Aí está Ibeque precisamente agora mesmo no campeonato. Sí, da que Ibeque non empeza David Doblas, bueno, a diferencia de centímetros, son os 2,17 de Salah contra os 2,6 de David Doblas e de Ibeque. Inda que David Doblas, que xa xugou en Santiago, ademais, no Rosalía, sí. É un xogador moi forte, ¿no? Bueno, é un equipo que hoxe é moi peligroso porque están ao límite, se xogan prácticamente todo, e esos fai moi peligrosos. Importante este inicio de partido, primeiro balón a aire, foi para Maisley, barreu no Pumprala e está xogando xa Andrés Rodríguez. Primeira posesión do partido en San Sebastián. Balón para Corbacho, Andrés, Maisley, mira para Corbacho. Busca dentro a Kendall. Kendall de nuevo para Maisley. Acabou escapándose el balón a Maisley. Capturou Doblas.
Marca xogada Javi Salgado. Trata de moverse Paunic. Aí está Javi Salgado buscando bloqueo de Doblas. O primeiro lanzamento de Salgado non entra. Toca Doblas, no rebote. Balón para Butz, a tripla que boa de Butz. Non, rebote longo para Púmprala. Acaba roubando yo Javi Salgado. Terceiro ataque consecutivo para Lagunaro. Marca dedo arriba Javi Salgado. Primeros 45 segundos de partido. Balón para Paunic. O lanzamento de 7 metros de Paunic. Non, rebote longo Meisley. Agora sin Meisley ante Papá Macarios. Importante o tema dos rebotes. Son dous equipos que non se caracterizan precisamente nas estadísticas da liga polo seu aspecto reboteador. Corbacho, balón para Púmprala. Púmprala mete dentro para Kendall. Vai postear aí a Butz. Recibe axuda de Paunic. Acaba sacando para o lanzamento de Andrés. O lanzamento tripla de Andrés. Castigou esa axuda longa Andrés Rodríguez. 3-0 Bluesense Monbus. O Bluesense empeza a atacar a Quintelbus no poste baixo. Os dous primeiros ataques foron os dous balóns para Kendall. Un saiu ben, outro menos ben. Pero... Aí está Doblas. Tratou de sacar la forza en ataque. La falta en ataque. Meisley acabou machacando David Doblas. Sí, claro. Un pouco espectacular demais, ¿no? Ahí está o corpo. Y bueno, Kendall acaba sacando de nuevo para Andrés. Outra tripla de Andrés. A pelota que non acaba tocando Kendall. Barreu David Doblas. Balón para Salgado. E están a facer os 2 contra 1 con defendido por Andrés, ¿no? Que saben que non é un excelente tirador. Ahí está Salgado presionado por Andrés. No cambio quedou con Kendall. Indica ya Paunic. Axusta a Bluesense Monbus. Queda agora Paunic con Andrés. Papá Macarios. Vai forzar aí a Corbacho. A penetración de Papá Macarios. Para, se lanza. O lanzamento nada. Rebote para Meisley. Segundo rebote de Salah Meisley. Andrés Rodríguez. Pide dentro Kendall. Balón para Corbacho. Púmprala. Meisley. Meisley con Doblas. Aí está Meisley. O gancho. Lanzamento. Canasta. Canastra de Salah Meisley. A idea de Bluesense Monbus é boa, ¿no? Xugar tanto con Meisley, que ten ventaxe a lo menos de centímetros sobre David Doblas, e con Kendall no poste baixo sobre Quintelbus. Balón de Paunic. Papá Macarios. Papá Macarios fronte a Meisley. Párase Papá Macarios. Asiste para Doblas. E eses son dous fáciles para Lagunaro. Sí, cambiaron. Corbacho quedou a medias. Nin foi con Doblas, nin recuperou o seu home. Aí vamos a ver, queda detrás. Ahí está, a dúbida de Corbacho y a canastra fácil de David Doblas. 4 puntos de momento para Doblas. Sí, os 4 de Lagunaro. Primeros 3 minutos de partido. Manejando Púmprala. Balón para Salah Meisley. Busca Andrés. Andrés para Corbacho. O lanzamiento de 3 de Corbacho. Esa non entra no salto, toca Meisley. Y a pelota con Kendall. A pelota será para Lagunaro. Bueno, en precisión, por lo menos en algún tiro, pero desde logo a idea é xogo clara de Bluesense. Ten superioridade teórica no poste baixo tanto con Kendall como con Salah. Javi Salgado quedou con Kendall. Cambios na defensa de Bluesense, triple cambio. Papá Macarios para Doblas. Doblas con Corbacho preparado para axuda. Está Meisley. Javi Salgado, Paunic. Pase extra para Butz y esta vai para baixo. Canastra espectacular de Quintelbus. Unha mala recuperación, botou moi ben o balón o Lagunaro, aí vemos. Importante para Bluesense Monbus que non colla onda boa Quintelbus. Andrés Rodríguez. O bloqueo para o corte de Corbacho. Aí sai Corbacho con Papá Macarios pegadiño. Aí vai de outra volta Corbacho tratando de enganchar nun bloqueo a Papá Macarios. Agora que o conseguiu uno no vivo Andrés. Balón para Meisley. Meisley con Doblas. Meisley, canastón de Salah Meisley. As dúas canastas é máis igual, hacia a súa dereita, de cara para dentro. Aí saindo entre Doblas e Salgado. Tremendo movimento e canastra de Meisley. Que curiosamente é máis grande que Doblas, pero máis rápido. Aí está Meisley con Doblas. Acaba sacando Doblas. Balón para Papá Macarios. A suspensión que non entra. Terceiro rebote para Meisley. Sí, bueno, Papá Macarios son un dos que pode tirar de fora, non é un gran tirador. Andrés Rodríguez, bloquea Meisley, balón para Púmprala, pide dentro Kendall, anticipa Butz, balón para Lagunaro, a carreira Butz, peta con Púmprala, falta persoal, Pavel Púmprala. Sí, moi listo Butz, a idea de Bluesense de xugar con Kendall no poste baixo, pero anticipouse moi ben. Primeira falta persoal de Pavel Púmprala, primeira falta persoal do partido. Move de banda Paunic, puntos reforzos invernais deste Lagunaro. Javi Salgado, diante del Púmprala. Sae Butz, perseguido por Andrés. Defensa, sí, defensa zonal de Bluesense Monbus. Papá Macarios con Meisley, mete para Doblas. Ahí quedó ahí con Kendall. Ahí está Doblas, ayuda Meisley, canastra de Doblas. Bueno, está Doblas dominando, en la pintura. De luego, 6 puntos ya, todos muy parecidos.
como evitó ahí en extremis la llegada de Maisley. Jugador bo nese posto. Corbacho, balón para Kendall. Kendall, vuelve a anticipar Lagungaro, ahí está Paunic. Paunic con Kendall, canastra de Paunic. Segunda recuperación consecutiva, canastra de Lagungaro. Tiempo muerto de Moncho Fernández, 5 minutos. Aquí hay algo que non lle gusta ao adestrador galego. Bueno, un pouco espeso en ataque o Bluesense, ¿no? Parece que ten máis espírito de momento Lagunaro. É verdade que se xoga moito, pero bueno, Bluesense Monbus tamén, ¿no? É unha oportunidade histórica estar nunos playoffs para o clube, para o equipo, para os jugadores, para os adestradores. Hoxe é un partido importante. De momento parece que Lagungaro hai quen de controlar os nervios. Sí, de momento sí. Y ahí está Moncho. The screens have been like no screens. Turnover. What we talk about? Mira, if they play with Douglas under the ring, doesn't matter. In the coming of the screen situations, Alberto is going to be absolutely alone if you do a good screen. Because he can't help if he's under the ring. He's not going to do show. Vale. And remember that low is only in llegada. In half court is short show combat. Short show combat. Vale. Ahora lo que quieren es Let's go. Bueno, pues aí escoitábamos a Moncho, dicía que eles tiñan unha intensidade que Bluesense Monbus non, que estaban cometendo moitas perdas estúpidas, refería no primeiro da na primeira liña da disertación. E falaba tamén da defensa de Doblas, do que se traballou entre semana. Sí, porque ademais é que está demasiado fácil, ¿no? As 3 canastas de Doblas foron, bueno, un balón doblado, pero as outras 2 demasiado fácil. Non chegou ningunha axuda, non chegou naide pola línea de fondo. E de momento 10-7 para Lagungaro. Subindo bola Andrés, aí molestado por Maisley. Continúa Andrés, perseguido por Paunic. Balón para Maisley, a piques de recuperar Paunic. Sae Pumprala con Javi Salgado. Andrés. Bloqueos para Corbacho. Ahí está Corbacho tratando de sair. O lanzamento ante Papá Macarios. Tripla de Corbacho. É un movimento que repite moitas veces o Bluesense. Hai un bloqueo previo que manda a Corbacho para o poste baixo, logo sae con 2 bloqueos. E desde logo, cada vez que sae, si sae con unha pequena ventaxa, imparable. Mellor triplista de esta Liga Endesa. 3,23 triplas por partido. Aí está Paunic, balón de Paunic. Sí, xa comezara o movimento Quintel Boots. Recupera posesión Bluesense Monbus. Pavel sempre está a traballar co mellor referente ofensivo do outro equipo, co mellor aleiro do outro equipo, e normalmente sempre cumple, ¿no? De momento, neste principio de partido, pois o mesmo. Paunic, que dos 2 aleiros que hai agora mesmo na pista, o máis anotador, está ben controlado. Ahí está subindo esa bola Pavel Pumprala precisamente. Balón para Andrés. Tratando de roubar Javi Salgado. Aí está Andrés, puide haber falta. Continúa o partido, metaman Javi Salgado. Outra recuperación, outra perda. Parva de Bluesense Monbus. Aí está Paunic, chega Maisley. E hai falta persoal de Maisley. Si Moncho falaba das perdas, además esas perdas son peligrosas, porque son perdas na primeira línea. Propician normalmente un contraataque. E a terceira deste estilo que estamos vendo. Sí. Na segunda de Paunic. E aí está falta cometida por Sala Maisley. Unha perda que se vaya pola liña de fondo, balón ou isto non ten tanta trascendencia como porque hai perdas e perdas, ¿no? Estas perdas son bastante peligrosas e fan dano. Dos piores equipos do campeonato desde a liña de persoal Lagungaro. 75% de efectividade. Fallou o primeiro Paunic, anotou o segundo. No caso de Paunic, 79%. 11-10. Balón para Maisley. Andrés. O bloqueo de Maisley para Andrés. Saca para Kendall. Corbacho. Hay falta de Papá Macarios. Sí, pegadiño, non se separa. A vez que se separou no bloqueo anterior, na saída de bloqueos de antes, pois o castigou Corbacho unha tripla. Moverá de banda Bluesense Monbus. Primeira falta persoal de Papá Macarios. Saca Corbacho, pelota para Andrés. 3:44. O movimento de novo para Corbacho. E bella tripla de Corbacho. Esa non quere entrar, rebotea Kendall. Balón en ataque para Bluesense Monbus de novo. Andrés que separa o lanzamento só de Andrés, non entra, rebotea Boots. Javi Salgado, seguro mira que vai. Boots, a piques Pumprala que pelexa coa pelota, acaba tocando Pumprala, Doblas, esa acaba salvando Pumprala.
Papá Macarios, vaya lío, Javi Salgado, balón para Quintel Woods, con problemas en recepción, ahí rectifica Maisley. Sí, Ayuda de Corbacho, lanzamiento de Papá Macarios, non rebotea Maisley. Muy bien Mayri, aguantando un contra Quintel Woods. Mayri es un jugador rápido de pernas, difícil de rebasar, ¿no? Un contra uno. Andrés para Kendall, marcha de Woods, ahí está Kendall y hay falta de Quintel Woods. Muy bien Andrés, inteligente, tratando de, Kendall agradece yo, tratando de jugar con Kendall, pero sobre todo tratando de castigar a Bush en defensa. Primera falta personal de Quintel Woods. Segunda de equipo de Lagúngaro. Sacará de fondo Andrés Rodríguez. Los movimientos pide Púmprala. Balón fuera para Maisley. Maisley, está pisando Maisley. Dubidó, ¿eh? Sí, señor. Marca a man a testa Andrés Rodríguez. Últimos 3 minutos de primero cuarto. Ahí está Andrés forzando ante Javi Salgado la penetración. Balón a Tagua, canasta. Bonita bandeja de Andrés Rodríguez para poner por diante a Blue Saints Monbus. Sí, además atacándole a Javi Salgado. Inteligente Andrés, sí. 5 puntos, 2-12 de Blue Saints Monbus de Andrés Rodríguez. O castañazo fue de Javi Salgado, tratando de resarcirse. Púmprala con problemas, Otra acaba perda. perdiendo. Balón para Salgado, Salgado para Paunic, balón para Papá Macarios, o lanzamiento de Papá Macarios, non, rebotea Kendall. Sí. Pedía falta y no rebote Paunic. Corbacho, Andrés. Menos mal que Papá Macarios non é especialista en tiros, porque xa leva 2 libraos que... O bloqueo de Kendall. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés, o lanzamiento, Tagua, chega Maisley, rebotea Maisley, ahí está Maisley. Muy bien. Non entra, doblas. Y hay falta de Andrés. Que magua, porque moi ben traballado por Mayri. Yo creo que pudo haber falta antes de doblas co corpo. Sí, pode ser. O que pasa é que como tiña os brazos arriba, normalmente, aí o vemos cos brazos... Non, foi antes. La situación de A doblas situación foi antes. defensiva Sí. foi antes, sí. Entra en cancha Morris Finlay. Jugador importante. Si vai xugar de escolta de Fenerbahce. 11 con 6 puntos por partido, casi 4 rebotes y 2 asistencias en cada jornada. Sí, agora... Ahí está Woods para Javi Salgado. O bloqueo de doblas. Salgado. Recupera Andrés. Boa manda Andrés. Ahí rápido. Balón para Púmprala. Ahí está Púmprala encarando a Woods. Párase. Prefiere ataque estático. Maisley. Andrés. 16 de posesión para Blue Saints Monbus. 12-11. Pide Kendall. Balón para Kendall. Trata de meter a Man Woods. Saca de nuevo para Andrés. Andrés es para Salgado. Insiste con Kendall. Ayuda de doblas. Ahí está Kendall. Lanzamiento con la izquierda. Balón a Tagua. Canasta. Pois moi ben, Acabou Andrés. dando no ferro y entrando. Andrés está leendo moi ben o partido. Sabe que, bueno, Quintel Woods acaba de facer a primeira falta. Kendall está a traballar ben para recibir o balón e está a cargar aí o xogo Andrés. Ahí está Woods, diante del Púmprala, deixa para Paunic, non, rebotea Maisley. Están fallonsos de Lagúngaro en tiros cómodos. Está Mayri collendo importancia dentro da pintura, en ataque e en defensa. 6 rebotes a la Maisley. Ahí está Maisley, Púmprala, Andrés Rodríguez. O movimiento para Corbacho, sai Corbacho, o lanzamiento de Corbacho. Haberá 3 tiros sobre esa tripla de Corbacho, falta de Finlay. Pistouse Finlay, perdeu uno de vista medio segundo e aproveitou. Chegou tarde. O que se ve, Finlay é novo na Liga Endesa, igual non ten moi visto a Corbacho. No, pero seguro que Sito yo dixo, porque Sito sí que non é novo. A Corbacho coñece perfectamente. O que pasa que, bueno, Finlay é un xogador dunhas características determinadas. Non é un especialista, un gran especialista defensivo que... 11-14, tempo morto de Sito Alonso. If he scored 4, 5, 6 meters to the basket, is my responsibility. If the Tunisian player scored a 5-meter shot, a 3-point shot, is my responsibility. So, As consignas let's están go. claras. I don't want to be with, now you are with the point guard. With the point guard, know the rules. Know the rules, be aggressive, playing the double team. You are with the shooter. With Corbacho you are, but remember the Corbacho, when he's shooting, he goes. Avoid the foul, please. Sí, está bien. Hey, talk about the pressure now. Remember, Guille, come here. Raúl, you put all the play. Morris, Nick, go. Hey, the pressure. Parece que entra Raúl tamén, ¿no? Por Javi Salgado. Sí, Guille Rubio. No, tamén estaba a decir que si Salah anota de 3 a responsabilidade súa, claro, o Andrés, ¿no? Sí. Está pedindo responsabilidade en está defensa. claro que o plantexamento é, bueno, pois o defensor de Andrés, o defensor de Salah pecharse, axudar o defensor de Corbacho pegado. Bueno, hai unha serie de normas. Sí, estaba reclamando tamén un pouco de atención sobre Corbacho. Claro. É que se te despistas medio segundo con Corbacho e colle un pouquiño de ventaxa, logo
É o que lle estaba a decir tamén a Finlay. Bueno, pues como cambiou o partido, Tito. Trabendo os intereses do baloncesto galego. Aí está Corbacho poñendo o 11 a 16, está xa mandando por 5. E digo como cambiou o conto e sobre todo como pode cambiar sabendo da situación na que está Lagunaro. Sí, ademais isto é importante, que non colla confianza, porque entonces se vai debaixo do marcador sí que lle poden pesar as derrotas. Exactamente. Aí está Morris Finlay. Aí tratando de presionar tras ese tiro libre con querido Bluesense Monbus. Balón para Doblas. Fai moitas veces Bluesense. Raulzinho Neto. Marca xogada Raulzinho Neto. Verifica con Paunic. Está tratando de ordear a posición de Morris Finlay. Mira para Finlay, mira para Guille Rubio. Recibe Guille Rubio. O movimento de Rubio. Sai Doblas. Continúa Raulzinho. Aí está Raulzinho. Vai haber falta de Maisley. Falta de Maisley, segunda. Pois é unha falta, digamos, importante, ¿no? Porque quedan 38 segundos, quedaban 38 segundos. Y ahí entra Oriol Junyen con 38 segundos, 6 décimas. Explica esa campadela. Innecesaria, ¿no? Pero bueno. Balón de Doblas para Raulzinho Neto. Tempo para dúas posesións en San Sebastián. Outra vez o Bluesense. Finlay diante del tenga Buford. Vete dentro para Doblas. Doblas pronto Oriol, busca Taua, canastra. Canastra de David Doblas. Tener cuidado con Doblas ahí. Primero porque se ata con confianza. Segundo porque 8 puntos, jugador, claro. Todos ahí dentro, ¿no? Mira Corbacho. Corbacho con Paunic. Paunic agora na defensa de Corbacho. O balón de Corbacho a piques de recuperar Morris Finlay. Esas perdas en primeira línea son peligrosísimas porque é contraataque, prácticamente bandexa do outro equipo, Hay que ter cuidado con eses balóns. 11 segundos, os mesmos que de posesión. Bueno, último ataque. Ahí está Rafa Luz. Kendall, balón para Rafa, mete man Finlay. Ahí está Rafa, vaya a haber falta de Finlay. Falta persoal de Morris Finlay. Sí, 2 segundos, 8. Sí, agora entra en bonus Lagunaro. Ahí está. Haberá que inventarse un tiro con 2 segundos e 8 décimas. Volve a cancha Papamacarios para defender esa situación. Séntase Finlay, mellor defensor Papamacarios. Busca defensa Sito Alonso, todos miran para Corbacho. Ahí está Rafa Luz, o balón de Rafa Luz. Acaba regalando para Paunic. Raulzinho acaba este primeiro cuarto. Con ese 13-17 de momento, 4 arriba, está gañando en San Sebastián Bluesense Monbus. Bueno, pois acabou o primeiro cuarto, de momento marchan ben as cousas pro conxunto galego, parcial de 3-10 para Bluesense Monbus desde o tempo morto solicitado por Moncho Fernández nos últimos 5 minutos. Ese foi o parcial pro conxunto galego, en especial destacar os 6 puntos de Corbacho e os 4 puntos e 6 rebotes de Salah Maisley, que son un pouco agora mesmo os xogadores que están asumindo a responsabilidade. En outro lado, Tito, se cadra chama a atención a importancia que está adquirindo Doblas, non? Sí, é o máximo anotador, o referente, está a dominar a pintura e unha mágoa. A segunda falta de Salah, a falta de 38 segundos, pero bueno, a resposta do Obradoiro despois do tempo morto de Moncho Fernández foi boa, sobre todo en defensa. Hai que ter cuidado tamén, penso, con esas perdas de balón, sobre todo en primeira línea, no comenzo do ataque, porque propician contraataques de Lagunaro e canastas fáciles. Por certo que en San Sebastián os de Lagunaro están moi pendentes do que aconteza en Valladolid. Allí, bueno, ali estalles tamén indo bastante da súa permanencia. De momento Valladolid 35, Cajasol 35, a piques de chegar ao intermedio. Comezou o segundo cuarto. Aí está Raulzinho Neto. Balón de Raulzinho para Morris Finlay, o lanzamento non entra, no rebote, acaba capturando Doblas. Xogando Lagunaro con Paunic, Finlay, Raulzinho por fora. Sí, entrou Hamel tamén por Kendall. E por dentro Guille Rubio e Doblas. En Bluesense Monbus vemos a Hamel, vemos a Rafa Luz, a Corbacho, está Oriol e Buford. Ahí está Morris Finlay, o lanzamento de Finlay, canastra de Morris Finlay. 16-17, aún acaba de poñer Morris Finlay a Lagunaro. Cuidado con este, porque este sí que é un xogador talentoso e que si entra en racha tamén peligroso. Anotou Finlay, balón de Corbacho para Hamel. Hamel con Buford. Buford para Rafa Luz. Defendido por Morris Finlay. Recibe Corbacho. Liberado para tripla. Lanzamento de Corbacho. Esa vai o ferro. E será para Guille Rubio. Bueno, quedou ben. O que pasa é que estaba un pouco longe, ¿no? Raulzinho Neto. Mete dentro para Paunic. Vai postear a Rafa Luz. Non, acaba sacando para Guille Rubio. Rubio, Doblas. Prefire organizar xogada. Observen a Sito Alonso na banda. Marcando o sistema a empregar. Aí está Raulzinho. La banda é casi no campo. Raulzinho, lanzamento con arco ante Buford, rebote para Rafa Luz. E agora darlle un pouco de ritmo ao partido non lle vería mal tampouco a Bluesense. Corbacho.
O movimento de Buford, recibe Oriol. Mete para Buford, vai tratar de postear aí. Axuda de Doblas, Corbacho, Oriol insiste con Buford. Buford fronte a Raulsinho, lanzamento e a ver a falta. Sí, ben intentado. De Doblas. É moi listo Oriol, volver a pasar outra vez para facer chegar o balón a Buford, que estaba con ventaxa xugando de costas ao aro contra Raulsinho. Dame que esta foi outra das xogadas que estiveron traballando esta semana. Sí. O que quede aí con Raulsinho. Entón aproveitar, bueno, o baloncesto é un xogo de ventaxas, donde ti vexas que tes a ventaxa é donde tes que incidir, ¿no? E agora mesmo a ventaxa estaba aí e o xogaron moi ben. A falta de Doblas, vai ao banco, entra Ibeke. O primeiro de Buford dentro. Anota Buford para 16-18. Os dous últimos partidos, tanto no partido de Madrid como no último partido na casa contra o Juventud, tivo máis protagonismo, ¿no? Parece que está indo cara arriba o xogador. Aparte, se Diguar finalmente non vai a poder estar, pois vai a ser importante que teña bo rendemento. Outra vez zona press despois de tiro libre. Anotou os dous lanzamentos libres Buford. Sube bola Boris Finlay. Aí está Finlay deixando para Raulsinho Neto. Cruza campo, balón para Finlay. Aí está Finlay, o lanzamento, tábua, canastra. Superou a Diguar, anotou Morris Finlay. Eu sempre digo mesmo, xogadores anotadores, xogadores talentosos, cando entran en racha, moito cuidado. Cando meten a primeira, hai que estar moi pendentes deles. Leva 5 puntos consecutivos Morris Finlay. Deixou Diguar, balón para Rafa. Aí está Diguar, vai haber falta de Oriol. En ataque, falta persoal de Oriol, balón para Lagún Aro. Ten unha variante do ataque do Blusens, que unhas veces buscan o tirador que sae aberto, outras veces Hamel despois de bloquear ábrese e xoga de cara, que é ou tira, ¿no? Que é unha das súas xogadas preferidas e que lles dá moitos puntos, pero Oriol no bloqueo moveuse e quitaron falta de ataque. Balón de Guille Rubio, aí tratando de novo de presionar esa subida de bola Blusens Monbus. Morris Finlay. Tendiente de la Diguar. Recibe Paunic. Sí, vamos a ver. O bloqueo de Ibeke. Quedou con Oriol, balón para Guille Rubio, de novo Paunic, acaba marchando de Diguar, Paunic, o lanzamento complicado, canasta. Canasta de Paunic, anotou Lagún Aro. Sí, non sei se ao final acabou palmeando Guille Rubio. Sí. Agora mesmo ten os dous aleiros talentosos, ¿no? Finlay e Paunic son dous xogadores claramente ofensivos, os dous últimos fichaxes, ademais. Mira Oriol, todo iso non vale, hai falta de Ibeke por defender coas mans. Sí. Por certo, Tito, fíxate nas defensas, sobre todo nas defensas de Diguar, Dá má sensación de que, bueno, dista moito de ser o Diguar de sempre. Pois hoxe ten traballo, porque agora mesmo emparellado tanto con... Mira Hamel, o lanzamento, suspensión de Hamel que non entra, no rebote, balón para Paunic. Acelera o ritmo Lagún Aro, Paunic, Finlay, párase Finlay, o lanzamento de 3, tripla de Finlay. Moi mal balance defensivo, demasiado só, e cuidado, porque xa son 8 puntos prácticamente consecutivos. De Finlay, sí. De Finlay, e desaxuste defensivo no balance, estaba completamente só. 23-19, máis 4 Lagún Aro. Rafa Luz. Presionado por Finlay, Buford. Buford fronte a Raulsinho Neto. Ofrece o bloqueo Oriol, aí está Buford, hai falta de Finlay. Importante falta de Finlay, será a terceira. Sí. É un pouco absurda, A falta indicada por Peruga. Si é a terceira, máis, porque meter a mão. Sí, absurda. Si é a terceira, dende logo. Vai no manter en cancha Sito Alonso. Sí, porque está en racha, leva 8 puntos consecutivos, pero bueno, parece unha falta tonta. 23-19. Parcial de 10-2 neste segundo cuarto para Lagún Aro. Tengo que decir, un pouco espeso o ataque de Blusens, con demasiados botes. Mira, que recuperación aí de Ibeke ante Oriol. Sae Ibeke coa pelota. Deixa para Paunic, a piques de meter a Yaman e de recuperar Buford. Guille. Está espeso o ataque de Blusens. Guille Rubio con Raulsinho Neto. A ver que subían os colexiados. Para o partido. Técnica. Hai falta. Parece que hai falta técnica. De Oriol. As protestas de Oriol. Sí, pois por protestar. Hai certa sensibilización e con razón dentro do plantel de Blusens Monbus e mesmo na afección polas arbitraxes que están recibindo. A semana pasada diante do Juventud xa volvimos ver outra vez outras estacadas consecutivas a Corbachos en castigo e bueno. Pero bueno, de momento o arbitraxe, non sei esta última xugada que protestaba Oriol, pero non parece que o arbitraxe. A ver que di Moncho. You come into the court, you come into the court, you come into the court, and we receive every single bucket that they play. It's steals, no good screens. They shoot and do 2 tips in a row, 2 tips in a row. We must do red, you don't do red. Then, fellas, if you don't play defense, you can't play. Okay?
It's no more. It's not a score, the layup, the open shot, or no. If you don't play defense, sorry, you go to the bench. And you are not playing defense. It's again the same thing. We are too soft. Too soft. Too soft. They put the ball out of our half. We are not doing defense screens. Fellas, red defense. Está yo diciendo Buford, creo. Bueno, hay que a última canasta de Finley. Está yo diciendo está que si decir sigue sin tan blandiño defensa, que se vaya banco. Que se vaya banco. Claro, Se sigue tan blandiño que si no se ponga as pilas en defensa que se vaya banco. No llevíamos a cara a Moncho, parecía que yo decía Buford porque sentía Buford. Sí, Así que bueno, pero no sé. penso que en xeral, porque sobre todo xa non son as perdas de balón, o balance defensivos, desaxustes defensivos. Sí. Finley 8 puntos consecutivos. Agora un pouco de desconcerto a técnica. Hasta me pareceu demasiado tranquilo Moncho. Seguro que a procesión vai por dentro, pero desde logo a situación, a salida deste segundo cuarto despois dun 17-13 que iba todo moi ben, pois de repente, pois 24-19, que é un parcial de 2-12, vai, se anota. Sí, señor. Anotó os dous tiros libres Morris Finley para poñer en 6 a vantaxe para Lagúngaro. A todo isto no intermedio, Valladolid 40, Cajasol 40. En o primeiro cuarto Fuenlabrada 13, Laboral Cucha, que así é como se chama agora, Caja Laboral, Laboral Cucha 7, gañando por 6 Fuenlabrada. Que necesita máis intensidade o Bluesense. Sí, señor. Necesita máis intensidade en defensa. Mira, o lanzamento de Ibeque liberado, nada, rebote para Diguar. E correr un pouco máis en ataque, porque está como moi lento, como moi parado. Necesita ritmo no seu xogo. Sí. Rafa Luz, sai Hamel, continúa Rafa, deixa para Hamel, diante del ten a Ibeque. Queda pase só Diguar, non viu Hamel, Kendall, Buford, balón para Rafa, Rafa para Hamel, 9 segundos, 8, balón para Menos mal, Diguar e hai falta. Menos mal, porque o De tiro de Diguar era a ver que pasaba. Foi a ver si cazaba algo. Entra en bonus Lagúngaro. Vai ir o banco Paunic, veremos, aí está Dani 10. Non, Morris Finley con tres faltas o que se vai sentar. Sí, sí. 10 puntos para Morris Finley, máximo anotador do partido, na liña de persoal Ben Diguar. Anota o primeiro Diguar. Aí está. Sí, buscou Busca o contacto con Guille Rubio. Sí, buscou a falta, claramente. Segundo tiro libre para Ben Diguar. Tratando de desatascar o seu xogo Bluesense Monbus. Anota o segundo Diguar. Sí, lle falta, penso, intensidade en defensa e ritmo en ataque, ¿no? Move Raulsiño. Balón para Guille Rubio. Trata de novo de presionar esa subida de bola Bluesense Monbus. Raulsiño con Rafa Luz. Últimos 6 minutos antes do intermedio. Aí está Raulsiño, a defensa de Kendall. Balón para Guille Rubio, lanzamento de Guille Rubio desde a bombilla, canastra de Lagúngaro. Saiu o 2 contra 1, Kendall, non hubo cambio entre os pivos, recuperou tarde a súa posición e lle deu un tiro demasiado claro. Falta agora de Raulsiño Neto, irá a liña de persoal Rafa Luz. A falta de Raulsiño Neto, primeira. Bueno, a única ventaxa é esa, ¿no? Que pode, despois de cada falta, pois hai tiros libres. Como cambian as cousas, hai apenas uns minutos estábamos dicindo que principiara o partido moi ben para Bluesense Monbus e agora mesmo as cousas están mellor para Lagúngaro. A salida dos dous tempos foi mala. No primeiro, o tempo morto de Moncho, cando iban 17, cando se recuperou. No segundo cuarto outra vez o mesmo, non? Unha mala salida do Bluesense, tempo morto de Moncho. Vamos a ver se agora nestes 5 ou 6 minutos que faltan volve a pasar o mesmo, volve a recuperarse Bluesense. Anotou os dous tiros libres Rafa Luz. A 4 Bluesense Monbus. Outra vez presionando. O saque de fondo. Aí falta. Pois moi xusta, estaba perto da liña de banda. Falta persoal de Diguar que sorrí. Vamos a ver. E a terceira falta neste segundo cuarto de Bluesense Monbus. Parece que engancha Camán. Sí, a Paunic. Raulsiño Neto. O movimento por liña de fondo de Paunic. Guille Rubio. O bloqueo de Ibeque. Raulsiño. Arranca Ibeque. Raulsiño buscaba por arriba Ibeque. Capturou Hamel. Quedouse aí medio curto ese balón a Raulsiño Neto. O bloqueo de Hamel, la penetración de Rafa. Rafa hasta dentro. Ibeque vale. Sí, vale Rafa. A canastra de Rafa Luz y hay falta persoal de Ibeque. Haberá adicional para Rafa Luz. Muy valiente tirando muy arriba, Deixou a bandexa muy arriba. Estamos falando dun dos mellores taponadores da liga. Hai moito que sortear. Vamos a verlo. Un home que ten uns brazos longuísimos e ademais salta moitísimo. Sí, sí. A falta clara. Un pouco tarde. Muy ben. Aí está Rafa Luz, 4 puntos, camiño do quinto. Unha xugada en transición, ¿no? Se non hai contraataque, polo menos xugar chegando, non deixar que se forme a defensa de Lagúngaro. Anotou Rafa Luz, a un Bluesense Monbus. Segue insistindo nesa presión. Sí. Bluesense Monbus. Dani 10, balón para Guille Rubio. Raulsiño Neto, 5 y medio. Paunic,
Paunic con Diguar, esgota bote. Balón para Guille Rubio, mete para Ibeque. Más Brandas, escapouse e Ibeque. Posesión Blues Monbus. Están a facer unha defensa ao bloqueo directo onde un dos pivos sae no bloqueo directo a facer 2 contra 1 e logo recupera e só cambian entre pivos, non hai solo axudas dos exteriores. Rafa Luz, balón para Buford, diante del Dani Díez. Sai Hamel, perseguido por Guille Rubio. Trata de buscar unha posición Kendall. Sí, pero non hai. Ahí marcado por Ibeque. Buford que penetra. Buford acaba sacando esa mandarina. Captura, rebote Ibeque. Corre Paunic. Paunic fronte a Hamel. Y acaba llegando Kendall para Poñela. Ahí arriba, chapa tremenda de Livon Kendall. Estivo a traballar ben para recibir, o que pasa que non o viron. Bueno, Ahí está, como miden perfectamente o salto. Sí, timing perfecto de Livon Kendall y a chapa estratosférica. E Busés millorando, ¿no? Outra vez despois do tempo morto. O parcial é de 2-7 despois do tempo morto de Moncho. 27-26. Momento de fondo Javi Salgado. Balón para Ibeque. Hubo cambio na dirección de Lagungaro. Sí, marca xogada Javi Salgado. Sae pro bloqueo Guille Rubio. Aí ven Ibeque. Piden a continuación Ibeque. Javi Salgado, 2 para 1. Outra vez 2 para 1. E agora... Aí está con problemas Papá Macarios. O lanzamento de 3, esa non entra. Fallou Guille Rubio, rebotea Diguar. Trata de acelerar Blues Monbus. Sí. Ahí está Rafa Luz. Rafa deixa para Kendall. Está con Guille Rubio, tratará de aproveitar. Vamos a ver si o busca Rafa Luz. Ahí está Rafa, busca línea de fondo. Acaba sacando a tripla de Hamel que boa. Esa non entra, rebote longo para Lagungaro. Para Guille Rubio. Xugou ben Rafa, buscou o xogador desmarcado despois de rebasar a Guille Rubio, pero bueno. Ahí está Javi Salgado y hay falta personal de Diguar. Hay una marcase de Guille Rubio. A falta de Diguar, segunda. En bonus Blues Monbus. Sí, agora cambiaron. Ahí está como que con queda Hamel, enganchado. Sí, con Hamel poden cambiar perfectamente nos bloqueos directos porque en realidad Hamel é un aleiro xugando de pívot. Xugador rápido de pernas, pode defender aleiros perfectamente. Sacó Papamacarios, Javi Salgado. Busca bola Dani Díez con el Buford na defensa. Papamacarios. O flash de Kendall, ahí está o 2 contra 1. O balón dentro para Ibeque. Ibeque para Guille Rubio. A man de Hamel intimidadora. Sí, acabou capturando perfecto Kendall. Defendeu os dous Hamel agora. Rapidísimo Hamel. Corbacho pide Hamel. O lanzamento. Bueno, escorregouse e ademais pisara. Foise ya perna para atrás e acabou pisando, parece ser a liña de banda. Esto sí es todo coleseado de Peruga. A mí non me pareceu, pero... A ver se o vemos de novo. Aí... No. O único a de fondo, mellor, pero non o vemos. Penso que esvara, pero non pisa... Non pisa a liña. Enganouse aí o coleseado. Javi Salgado. Outra vez posición Kendall. Liberada de Guille Rubio. Lanzamento de Guille, quedase curto, no rebote. Acaba capturando esa pelota Papá Macarios. Dani Díez por detrás, Rafa Luz. Tapón de Rafa Luz. Agora cambiaron entre pivos. Cando bloqueo Hamel normalmente cambia directamente. Cando Kendall sae a 2 contra 1 e logo recupera. 14 rebotes ata o momento no partido para Lagungaro. 12 Blues Monbus. 6 ofensivos de Lagungaro. Con Guille Rubio, estaba a decir, non hai tanto problema no tiro exterior, porque non é un gran tirador. Agora con Bus, que volve, parece que volvía, se hai que ter máis cuidado con esa defensa. Volve tamén Pumprala, séntase Buford. 3-31, a un punto está Blues Monbus. Aí está Salgado, o lanzamento, nada, quedase curto, balón para Hamel. É unha boa noticia, que este non este fino. Rafa Luz, ofrece bloqueo Hamel. Balón para Pumprala, diante dele está Dani Díez. A pantalla de Kendall, balón para Rafa, tripla de Rafa Luz, non, no rebote Ibeque. O poderío de Ibeque. Javi Salgado. Quedan 3 minutos. Esto partido realmente no fío. Javi Salgado. Bloquea Butz. A tripla de Butz. Canastra de Quintel Butz. E que Quintel Butz non é Guille Rubio. Con Quintel Butz hai que ter moito cuidado na recuperación, se se saen nos bloqueos ou cambiar. Mira que lanzamento tan plano, Hamel, apenas sin creo arco. que Hamel pedía cambio e Rafa Luz non o entendeu. Balón de Rafa para Hamel. Aí están os dous protagonistas desa última defensa. Rafa Luz vai forzar o lanzamento, chegou Ibeque, tapón de Ibeque, rectifica Rafa, acaba sacando para Corbacho, a tripla de 8 metros de Corbacho, non, no rebote Kendall. Balón de Kendall, Rafa, ten medo Kendall. Moi ben Kendall, está a traballar pasos. Pasos de Kendall, viña dun tapón Rafa Luz e tivo medo aí ante a chegada de Ibeque. Pasos de Livon Kendall, balón para Lagungaro. Estaba a traballar, sí. Aí está o tapón de Ibeque. Pero bueno, hubo 2 rebotes consecutivos de Kendall, unha mágoa que despois non se conseguira nada. Non se conseguira nada, e pitaron pasos, non viu ben o pase.
Ibeke, perdón, Kubuts. O bloqueo de Ibeke. Ahí está Butts diante del Kendall, o lanzamento, sí. Canasta. Flotou Kendall, flotou uno e aproveitou uno Butts. Sí, Butts é moi listo, xogar de cara é unha das cousas que fai mellor, e contra pivos, pois mellor aínda, claro. Un xogador que prometía grandes cousas cando o drafteou Portland no inicio da súa carreira, pero bueno, o que se ve de cabeza non anda moi ben. De feito, botaron de Portland por organizar pelexas ilegais de cans. Ahí está Rafa Luz, o lanzamento de 3 de Corbacho, tripla de Corbacho. Tremendo. Triplazo de Corbacho. Sin baixar ningún milímetro o balón, según o recibiu, levantou para arriba. Segunda tripla de Corbacho, a 3 de novo Blues Esmond Bus. Quintel Butts. Javi Salgado, pide Ibeke, ahí está Salgado, saca para Dani Díez, o lanzamento de Dani Díez, non, no rebote Papamacarios que despraza e convirte. Sí, bueno. Tirou con Corbacho e anotou Papamacarios. Xa o comentamos máis veces, en vez de quedar mirando a trayectoria do balón, é moi interesante ver o que pasa debaixo do aro cando hai un tiro, ¿no? Porque dá moita información. Mira, Corbacho agarrado por Papamacarios, bueno, que vaya a pitar en ataque a Kendall. Bueno, é que isto é tremendo. Sí, pois non. Non porque Cardús, que nos perdone, pero estaba claramente agarrando a Corbacho pola cadeira. Papamacarios, era clarísimo, vamos. Clarísimo, sí. E isto é un pouco que está enfadando os xogadores de Blues Esmond Bus e a afección, o que vimos outro día diante de Juventud. Aí non se ve, pero un segundo antes, Papamacarios estaba enganchado a Corbacho. O que é denunciable de Corbacho. Unha semana así e outra tamén. No, pero que máis hai 3 árbitros. Alguén se ten que fixar neso. Javi Salgado. O movimento de Dani Díez. O bloqueo de Doblas que volveu. Aí está Salgado. Salgado para Dani Díez. Rectifica Corbacho. Estivo rápido de pes Corbacho. Salgado diante dele está Andrés Rodríguez. O bloqueo de Doblas. Aí está xogando 2 para 2. Balón interior para Doblas. Doblas chegou Pumper la canastra de Dani Díez. Casi no límite da posesión, porque esta vez sí mellorou a defensa, sí que está a ser boa. Pero arranxeu aí na ofensiva Lagungaro. Andrés Rodríguez, Corbacho, móvese Hamel. Agora xogando con Andrés, Corbacho, Pumperla, Kendall e Hamel, Blues Esmond Bus. Aí está Kendall, forzando a Doblas, insiste Kendall, busca Tawa, non, rebote para Quintel Butts. É que Kendall cando xoga de center, como é o caso agora, fai moitas veces eso, ataca a Doblas de fora cara dentro, pero agora a Doblas aguantou ben. 12 puntos Blues Esmond Bus en todo este segundo cuarto. Queda unha posesión e será para Lagungaro. Os dous equipos en bonus. Veremos o que fai aí Javi Salgado. Busca Butts con el Hamel. O lanzamento de Butts ante Hamel, triplazo. Hai que aplaudilo, triplazo de Quintel Butts para dar ya máxima diferenza a Lagungaro. E acaba este cuarto con ese lanzamento xa desesperada de Blues Esmond Bus. Pero bueno, Tito, non son boas as noticias que non chegan desde o marcador, nin tampouco desde o terreo das sensacións. Sí, hubo 3 rachas. Unha primeira de David Doblas con 8 puntos dentro, unha segunda de Finlay con 8 puntos consecutivos e unha última de Quintel Butts con 8 ou 10 puntos consecutivos tamén. 2 triplas, unha canasta de 2. Entón hai que controlar isto, hai que controlar un contra un, hai que controlar a defensa, mellorar tal vez a defensa os bloqueos directos, que hai algunha dúbida. E despois penso darlle un pouco máis de ritmo ao xogo, ¿no? Parece que o Blues Esmond Bus está un pouco espeso, ¿no? Como con pouco ritmo, con pouca alegría no xogo. Pois hai que mellorar, non queda outra. Tempo de intermedio de Lencer en San Sebastián, tempo tamén de descanso para nós. Volvemos dentro dos minutos a verse para contar esa melloría de Blues Esmond Bus. De nuevo, señoras e señores, con todos vostedes, Emases en directo desde San Sebastián. De momento, preocupación. Está caendo no intermedio 38-29 por 9 puntos de diferencia Blues Esmond Bus. Está de momento salvando a xornada este primeiro match ball de cara ao descenso Lagungaro. É verdade que están gañando Valladolid e Fuenlabrada os seus partidos, pero tamén está gañando o equipo de San Sebastián. Un segundos, que arranca este terceiro cuarto. 38-29, 9 puntos, esa desvantaxe de Blues Esmond Bus, parcial de 25-12 no segundo cuarto, que lle permitiu endereitar a situación o conxunto de Sito Alonso. O penúltimo clasificado desta liga que se está a xogar, pois o que sería o descenso matemático nesta xornada. Xa saben que se perden e gañan Valladolid e Fuenlabrada, perderían a categoría, acompañarían a Manresa como os dous descendidos desta temporada na Liga Endesa. E Blues Esmond Bus necesita o triunfo para seguir dependendo de sí mesmo de cara a optar a entrar nas eliminatorias polo título de Liga. A cousa de momento pinta azul as cores de Lagungaro. Tito Díaz, comentarista da Televisión de Galicia, por onde pasa o cambio? Que é o que ten que facer? Que ten que cambiar Blues Esmond Bus? Eu penso que primeiro cambiar o ritmo. Están como moi espesos en ataque, xogando con demasiados botes. Cando é un equipo que lle gusta moito xogar en transicións, con pases,
con ritmo, un equipo que lle gusta un estilo de xogo controlado, sí, pero con ritmo, ¿no? Entonces, primeiro cambiar o ritmo, segundo reducir as perdas, 12 perdas, varias delas en primeira línea, quero decir, con ningún defensor entre a perda de balón e a canasta propia, que propician contraataques de Lagunaro. E despois, si ben se están a parar bastante ben os bases, tanto Javi Salgado como Raulsinho Neto non están a producir demasiado, si as rachas de anotación de xogadores importantes para eles como Finlay e Bush, bueno, e David Doblas dentro, ¿no? A racha de Finlay primeiro e a última racha de Bush de puntos seguidos, de puntos consecutivos, fixo dano a defensa de Bluesense. Entón, máis intensidade defensiva, máis ritmo e menos perdas. 12 perdas Bluesense Monbus, é un equipo que acumula unha media por xornada de 13,3. Son moitísimas perdas o descanso para Bluesense Monbus e ademais está perdendo balóns en primeira liña e posibilitando contragolpes. Tito, hai outro aspecto. Salah Maisley xogou 9 minutos con el en cancha. Bluesense Monbus mandaba no partido. Sí, foi marchar el e bueno, as cousas cambiaron. Sí, Andrés tamén estaba a xogar, bueno, un partido, si non en anotación, que, bueno, fallou un par de tiros, da que meteu un e unha canasta. Estaba a xogar un partido bastante serio. Volverán agora os dous, seguramente. Dende logo, o Bluesense Monbus ten que presentar outra cara agora. A partir da súa defensa, máis intensidade defensiva. Hubo un par de transicións de ataque de Lagunaro, unha tripla de Finlay, dúas de Papa Macarios que non entraron, pero varios desaxustes defensivos no balance defensivo. Hai que corregir isto e volver a ser o Bluesense Monbus serio, e ordenado de sempre, ¿no? Tito, falabas ti da fluidez, da intensidade no xogo, do ritmo, non? Hai un dato tamén que chama a atención. Estamos falando do segundo equipo en asistencias da Liga, Bluesense Monbus, fronte ao pior nese concepto. Agora mesmo no intermedio levan as mesmas asistencias Lagunaro e Bluesense Monbus. El Lagunaro leva poucas asistencias porque, xa digo, Papa Macarios e algún máis fallaron tiros claros, pero eran pases bons, ¿no? Sí, Bluesense Monbus lle falta fluidez, lle falta ritmo, lle falta xugar máis solto, e por eso está tan espeso o seu ataque. Sí. E como estás vendo a Kendall? Xogador sempre referencia neste equipo, de momento 2 puntos, 5 rebotes, 4 perdas. Como ves? Digo máis que nada porque esta semana se sabes o recado entre liñas que lle mandou Moncho Fernández dicindo que, bueno, que despois dunha gran victoria, como foi esa do Real Madrid, parecía que un se paraba a mirar que guapo era, que alto e que ben tocaba o piano, non? Sí, dando bueno, un pouco por sentido que sentado aquí que é o pianista deste equipo de Kendall. Sí, ademais fixo un concerto, ¿no?, en Santiago. Sí, esta semana. Bueno, está nun momento importante da Liga, tal vez a atención debe estar absolutamente centrada no baloncesto. Eu aí lle dou a razón a Moncho. Bueno, pois comeza este terceiro cuarto, necesita máis, necesita reaccionar Bluesense Monbus. Engancha Andrés Rodríguez, vemos tamén a Maisley, pum para la Corbacho e Kendall. David Doblas, perdón, a 5 metros de Maisley, no centro da zoa. Ahí está Andrés Rodríguez, a penetración de Andrés, busca Maisley, balón para Maisley, acaba soltando ahí un castañazo por la presencia de Doblas. A estrategia de Lagunaro en defensa está clara, pegados a Corbacho, dando moita distancia a Salah Maisley. Papa Macarios, tendiente de la Corbacho, Sae Javi Salgado perseguido por Andrés Rodríguez. Primeros 30 segundos consumidos desde terceiro cuarto, lanzamento de Butz, canastra de Quintel Butz. Acabou a primeira parte anotando e empeza a segunda anotando. Hai que ter moito cuidado ca defensa de Quintel Butz, un xogador de moitísimo talento e que está en racha. 12 puntos para Quintel Butz. Hai falta persoal. Aí o traballo de Kendall, bueno, pois é importante, Falta persoal, balón de banda para Bluesense Monbus, foi de Paunovic. A falta de Paunovic, a primeira, o de banda Bluesense Monbus, sacou Pumperla para Andrés. O corte de Pumperla, ben Corbacho perseguido por Papa Macarios. Sae Maisley. Observen cómo flota David Doblas. Ahí está Maisley, a tripla de Maisley. Dentro, bueno, dentro. Se hay él por el rebote, pero bueno, acabó entrando esa tripla de Maisley que igual condiciona un tanto a defensa. Veremos. Sí, xa o decía Sito, ¿no? As triplas de Maisley que ya se apunten a él. Bueno, pues esta primeira hai que apuntar ya a Sito porque está claro que é unha estrategia defensiva. Ahí está Butz, de novo arriba, balón de Quintel Butz. Non, no rebote Pumprala. Agora tivo fortuna aí Bluesense Monbus. Aí use ya Quintel Butz. Andrés Rodríguez, busca dentro Kendall. Vamos, Kendall. Kendall, o 2 para 1, falta de Javi Salgado. Sí, cada vez que entra o balón dentro a Kendall, Javi Salgado vai claramente ao 2 contra 1, deixan un pouco liberado a Andrés, porque saben que aí son débiles. Aí está a falta de Javi Salgado, que foi prácticamente a facela. Sí, sí. Move de fondo Andrés Rodríguez. A 9 Bluesense Monbus, balón para Maisley. Maisley para Andrés. Todos pendentes de Corbacho.
Sae pero bloqueo Maisley. Ahí está Andrés buscando una continuación a Maisley. Saca para Corbacho. Balón para Maisley. Maisley fronte a Doblas. Ahí está Maisley. Deixa para Pumprala. Aro pasado. Canastra de Pavel Pumprala. O decimos moitas veces, pero é verdade que ben xoga sin balón Pavel Pumprala, que ben aproveita os cortes, que ben se desmarca, como mide un momento, sí. Momento de arrancar. Ahí está de nuevo Pavel Pumprala, recuperando ante Paunic. Ahí está Pumprala, evita Salgado, canastra de Pumprala. Momento bueno. Pumprala, momento para enganchar de nuevo a Pelexa Blues Monbus. Sí, nesto Pumprala non hai dúbida, non? É un defensor excelente, un xogador generoso no esforzo que o dá todo sempre. Atención ao duelo entre Quintel Butz e Kendall. Aí vai moito do partido. Kendall perseguindo a Butz. Ahí está Javi Salgado, saca para Butz. Kendall que mete a man, acaba levándose a pelota. Butz, ayuda de Andrés, continúa Butz peleando coa pelota. O lanzamento de Paunic coa man de Corbacho. Boa defensa de Blues Monbus coa man de Pumprala. Boa defensa de Ahí está Andrés, balón de nuevo para Pumprala. Pumprala saca para Corbacho y hay falta personal. Sí. De Doblas. Pero bueno, mellor a defensa propiciou correr, ¿no? Outra vez intentar correr, parece que o Blusens, despois desa máxima diferencia de 41-29 de Lagunaro, parece que está a espabilar, ¿no? Está moito máis activo, tratando de anticipar na línea de pase. Sí, é que fai falta eso, para coller ritmo, defender con máis intensidade. Pide Maisley, emparellado con David Doblas. Aí está a bola para Kendall. Vai postear a Butz, saca para Andrés, a tripla que boa, o lanzamento, tripla de Andrés. Isto é importante, Tripla importantísima de Andrés Rodríguez. A 2 Blues Monbus. A anterior de Meiri, esta de Andrés importante porque está claro que cada vez que o balón vai dentro contra Butz, vai a ir Javi Salgado 2 contra 1. Entón Andrés pode castigar isto. Sí. Y ahí está Sito Alonso. I don't want to lose our identity in offense. We are playing only 1, 2, 3 passes maximum. I want to play. We are alone, of course. We have to shoot, but I don't want to pass. And everybody stopping, waiting for the situation. Okay, now against pressure. Now the first. Okay, here, Paunis big, Manus come, Paunis back, and be careful with the double T on the top, o sea, on the midline. If not, we are playing now. 0, only one time. 0 to pass the ball. Bad. We go up with the Q. Manus here, Paunis cut. Okay, Javi, go pass. If you cannot play, you play pick and roll with David. To pass the ball inside the play. Primera opción, buscar a Quintel Butz. Segunda, pick and roll con Javi Salgado e David Doblas. Dicía Sito Alonso que non quería que perdese que a súa identidade. Bueno, é que o parcial de 0-10 o que pasa non tanto perder a identidade do Lagunaro, sino como recuperar a súa o Blues Monbus, que é o que está a pasar agora. As defensas de Pumprala, os dous triples, un de Salá e de Andrés, que está claro porque que están flotando muitísimo, están demasiado longe os seus defensores. Bueno, o Blues volve a meterse no partido e iso é importante porque pode a pouca confianza que ten Lagunaro, si conseguira poñerse por encima do marcador, igual se resentía. Ese parcial de 10-0 de momento para o conxunto galego. Aí está Doblas, balón para Javi Salgado. Momento importante no partido. Sae Butz. Butz perseguido por Kendall. Aí está a penetración de Butz. Topa con Maisley. Vale a canastra de Quintel Butz. E falta importante de Salah Maisley. Será a terceira de Maisley. Sí, claro. Sito decía porque está claro que o seu baluarte ofensivo en momentos de peligro. E agora estamos vendo a importancia de Maisley con el en cancha, como enseguida tornou o partido. Sí. Desde logo, bueno, agora mesmo Quintel Butz é o maior problema na defensa de Blues Monbus. Anotou o adicional Quintel Butz. Sigue sumando Butz agora xa nos 15 puntos. Sube bola Maisley, balón para Andrés Rodríguez. 7 minutos para que conclúa o terceiro cuarto. A 5 está Blues Monbus. Pumprala para Andrés. Atención aos movimentos para a saída de Corbacho. O bloqueo de Maisley. Salvou no ben Papa Macario. Aí está Pumprala tratando de dividir. O balón de Pumprala. Non pode Maisley. Balón para Quintel Butz. Tal vez Butz para Javi Salgado. Debería traballar máis para tratar de recibir. Atacarlle máis a Quintel Butz. Aí está Salgado diante de Maisley. Esgota bote a piques Corbacho. Balón para Papa Macario. Papa Macarios vai comezar xogada. Indica ya Doblas que saia. Contra Corbacho. Deixa para Javi Salgado. Aí está Salgado, enganchase Andrés, tripla de Salgado, non, rebote para Maisley. Menos mal que este non está, porque Javi Salgado tamén é un xogador de rachas. Andrés Rodríguez. 44-39. Balón para Kendall. Agora sí Kendall. Vamos Kendall. Aí está Kendall, o lanzamento ante Butz, o lanzamento que nada, toca Maisley, Doblas. Cuidado que pode ser a cuarta de Maisley. No, é que
A ver qué indican los colegiados. Se saque de fondo para Lagungaro o falta. Ahí está de nuevo. La sensación de que indicaron fora. No, o que toca é Meire. Sí. Por eso a fora é a favor de Lagungaro. Lagungaro, sí. Vaya balonazo que ya acaban de dar a Doblas. O Bo de Doblas que está patándose ahí renqueante a bota. Vaya balonazo que ya acaban de mandar ahí. Mueve David Doblas. Balón para Javi Salgado. Comienza ahora conta no cronómetro. Salgado con Andrés Rodríguez. Sepa va Macarios. Balón dentro para David Doblas con el Maisley, mete a man Corbacho, ahí está Maisley con Doblas, vale a canastra de David Doblas, se falta importantísima de Salah Maisley que se desespera. Sí. Está diciendo que o está apartando co brazo co cóbado. Bueno, a xugada é buscada, é dicir, un aclarado clarísimo, Quintelbus nunha esquina, balón interior para xugar un contra un. Vamos a verlo. A ver esa falta que reclama Maisley. Ahí creo que son pasos. Ahí. Que son pasos, sí. Sí, eu penso que son pasos antes de todo eso. Eso é o que Cardús non veu, non o viu, pero despois a xugada despois é máis confusa, pero eu penso que antes levanta o pé de pivote e fai pasos. Pois atención ao parcial de Lagungaro, 47-39. Pois sí, de 41-39. Ese parcial de 6-0. Dúas xogadas de 2+1 consecutivas. Púmprala, Andrés. Ahora. Ahí está de nuevo tratando de salir Corbacho. Observen a loita con Papá Macarios. Ahí está balón para Corbacho. Corbacho con Andrés. Va a dividir Andrés. Balón por arriba. Imposible para Púmprala. Este non é Maisley. Na saída Paunic. E aí estacazo aí tremendo de Andrés Rodríguez. Volves a impoñer a defensa de Lagungaro. O ataque de Blusens outra vez. Isto vai por rachas. Agora mesmo a racha outra vez de sequía anotadora de Blusens Monbus. A todo isto Valladolid 60, Cajasol 64. A piques de entrar xa no último cuarto. E Fuenlabrada 32. Laboral Cutcha, o antigo Caja Laboral 39-32, 7 arriba, está gañando Fuenlabrada. Doblas, o lanzamento, nada. Aguantou ben Oriol agora. Balón na contra para Púmprala, Pues sí. Falta de Quintelbus. Pois moi ben, unha boa defensa de Oriol, polo menos intentar correr, intentar de darlle ritmo, non deixar que a defensa de Lagungaro se estabilice, tratar de xogar con transicións. E ademais o Blusens Monbus xoga ben así, chegando en transición. O que pasa é que hoxe está como máis espeso en ataque. Vai sentar o pianista Moncho. Entra Kendall, séntase Kendall, entra Hamel para xogar con Oriol por dentro. Sí, e contra Quintelbus, que tal vez... Aí está Butz, precisamente, segunda falta persoal. Aunque normalmente dentro de pouco, dentro de unos minutos, irá ao banco e volverá Guille Rubio, seguramente para telo fresco ao final do partido. O lanzamento de Púmprala acabou dentro, 47-41. 5 minutos 22 para a conclusión do terceiro cuarto. Segue con problemas no seu xogo Blusens Monbus. Aí está Paunic, balón rápido para Doblas, aro pasado Doblas non. Outra vez defensa ben boa de Oriol e aí toque final de Papá Macarios. Sí, moi ben Oriol, as dúas defensas consecutivas sobre Doblas foron boas, eso seguro que lle anima a él e ao equipo, porque ademais a partir de aí si se colle confianza en defensa, pois pode mellorar incluso o ataque. Boa axuda tamén nesa última acción de Corbacho. Andrés, balón dentro para Púmprala, Púmprala, Oriol, acabase escapando, rebotea Paunic. Fixo difícil e fallou fácil, Aí está Paunic, balón para Javi Salgado. A defensa de Andrés, o bloqueo de David Doblas. 15 segundos de posesión para Lagungaro. Quintelbus, diante del Hamel. Sí, bueno. Vai a buscar Butz, cambia, queda agora con Oriol, o lanzamento de Quintelbus, o lanzamento que non entra, no salto, toca David Doblas, canastra de David Doblas. Que ao cambiar, Oriol aguantou ben un contra un, o que pasa é que despois no rebote, Hamel perdeu a batalla contra David Doblas. Anotou David Doblas, 13 puntos para Doblas, 6 rebotes. Andrés, Corbacho, Púmprala. Perseguido por Paunic, Corbacho, marcha de Papá Macarios, a suspensión de Corbacho, non rebote para Quintelbus. Saca rápido a xogada para Papá Macarios. Frease ante a presencia de Pavel Púmprala. Pide dentro Paunic. Balón para o lanzamento de Doblas que non. No rebote Púmprala. Bueno, a ver si mellorando un pouquiño o ataque, agora parece que a entrada de Oriol axudou moito a defensa de Blusens. Ahí está Andrés, Andrés para Púmprala. Fai falta anotar. Púmprala. Escapouselle. Ahí con Paunic, pedía falta Pavel Púmprala. Penso que mira, está indicando parece como que se lle botara baixo, ¿no? Que se lle botara mal o balón. Reclamaba un pau aí de Paunic, sí, que lle soltou o brazo.
Moncho dando voltas aí, mirando pro banco a ver se hai maneira de darlle a volta a toda esta situación cando volve o partido Morris Finlay. Sí, pois cuidado. 3:46. Regresa tamén Ben Diguar. Lembren, con problemas nas costas. Sí, que Corbacho non, a verdade, a defensa sobre el foi boa nesta segunda mitade, prácticamente non participou no xogo, non? A ver se agora Ben Diguar. Atando a zapatilla Javi Salgado. Insistíamos no traballo dos bases de Lagungaro. Están en branco Salgado e Raulzinho Neto. Por aí non está. Ahí está Salgado, pedía dentro Doblas, o balón para Quintel Bus, a finta, marcha de Hamel, balón para Papamacarios, evita Diguar o lanzamiento de Papamacarios, alguna mete, canastra de Papamacarios. Fixo ben, renunciou a tripla, de un paso cara adentro e asegurouse. Ahí está de novo acción de Papamacarios. Pero todo tamén a partir dun 1 contra 1 gañado por Quintel Bus. Ahí está Diguar, balón para Oriol. Diante del Doblas, saca para Hamel, perseguido por Quintel Boots. Va a forzar Hamel, busca penetración, a pelota que non entra, toca Doblas, será para Finlay. Y hay falta agora de Pumprala, indica Ana Cardús. Sí, está a topar Costa e a topar o camiño do aro o Bluesense Monbus. Cando non pode correr, como non está con ritmo, en ataque estático lle está a costar. A defensa de Lagungaro está millor que o ataque de Bluesense Monbus. Entra en bonus Bluesense Monbus, faltan 3 minutos. Javi Salgado, atención a Boots, balón para Papamacarios. Diante del está Diguar, ofrece bloqueo Doblas, na continuación balón para Doblas, rectifica, non entra, acabou chegando Pumprala e hai falta de Doblas a Oriol Junjem. Moi ben Oriol no rebote despois. A defensa, moi ben Pumprala, Sí, na xuda. E que o xugar 4 abertos con Quintel Bus ou ese bloqueo central e a continuación, aí vemos a continuación, chega Pumprala. Obliga ao rectificado de Doblas e logo a falta, sí. Logo a falta de Doblas. Bueno, pois tempo morto, de momento segue sen encontrar ese ritmo, esa fluidez que lle pedíamos ao xogo de Bluesense Monbus. Pois sí, 12 puntos, o parcial é de 9-12, o partido está bastante atascado neste momento. E aí está Moncho. We go with black, okay? We go with black. Instead in llegada. Instead in llegada, okay? Vale. Libre. Running. Off. Running. Lado. Going with that at 1-on-1 is perfect, Rob, is foul. They don't call it, don't worry. And they're running. Remember Lado in that game? Who is not ball screen, he's been down. Vale, salida alta, go, again slow, this situation. Run the libre more time. We'll try to find from there. Vale, okay. Xogo que fan en transición. Tratan de... Bolas dentro para Oriol. Que é pouco xogo interior. Andrés é un xogador que lee perfectamente o partido. E a todo isto está fora do tempo morto, fora da situación Meisli e segue protestando. Pois non axuda a súa concentración, dende logo non axuda a estar a pensar nos árbitros. Bueno, a todo isto, resultados en xogo no último cuarto, Valladolid 68, Cajasol 68. En o intermedio Fuenlabrada que está gañando por 7, 39-32 al Laboral Cutcha. Aquí xa saben, 10 arriba, Lagungaro con 2.56 para chegar ao último cuarto. E Moncho insistía no xogo libre, o xogo que fan, o xogo de transición, o xogo chegar e seguir xugando sin parar, porque necesita, penso, un pouco de fluidez no ataque. Aí está Pavel Pumprala movendo para Bluesense Monbus. Andrés Rodríguez. Ahí marcado por Javi Salgado, Hamel, Pumprala, Andrés. Agora bloqueos para Diguar. Ahí está Diguar tratando de sair, queda liberado, lanzamento de 3 de Diguar, canastra importante de Diguar. Xa lle pasou antes na primeira parte con Corbacho. Finlay queda despistado no bloqueo, cando se dá conta o seu xogador xa vai 1 metro para lá. Ahí está canastra de Ben Diguar. Javi Salgado, pide Papamacarios. Ahí está Papamacarios, prácticamente pegadiño a él como un alapa Diguar. Finlay aproveita o despiste de Pumprala, pero non entra. Non quixo esa pelota. Reboteou Oriol. Andrés Rodríguez. 2-15. Xogan chegando. Ahí está Andrés con Diguar. Tratando de meter a Finlay no bloqueo Oriol. Ahí está Diguar. Pumprala, Andrés, busca posición Oriol, marcado por Ibeque. Ahí está pelota para Oriol. Vai percutir aí contra Ibeque, deixa para Pavel e hai falta dura de Ibeque. Bueno, Andrés o estaba a decir no tempo morto, ¿no? Vamos a buscar balóns dentro, balóns inside. Sí, porque ademais Oriol desde aí é un xogador inteligente, ¿eh? Efectivamente, pasa moi ben dentro do poste baixo. E Pumprala, que é un xogador que corta moi ben, gaña moi ben a espalda do seu defensor no xogo sin balón, e de aí veo, bueno, pues esta última xugada. A ver, a tiros para Pumprala. Foi a terceira falta persoal de Ibeque, aí o vemos. A falta moi dura. Sí. Y estaba preparado Buford para volver ao partido.
Momento de respiro para Javi Salgado en la dirección de Lagunaro. E tamén para Andrés, creo. Creo que o cambio de Raulsinho é consecuencia do cambio de Andrés por Rafa Luz. Falla o primeiro Pavel Pumprala. Ata o momento Pumprala 6 puntos, 3 rebotes e 4 perdas. O segundo de Pumprala dentro. 51-45 a 6. Un 58. Lembro esa semana que ven o partidazo que temos entre mans. Blues Monbus Unicaja, aí man a man. Sí. Os dous rivais de cara a esa oitava posición, xunto con Canales tamén e Juventud que se poden meter. Sí, Canales e Juventud que están unha victoria e tamén se poden meter, sí. Aí está Finlay, como se colou Finlay, deixa para Papa Macarios, o lanzamento de Papa non, no rebote, toca Buford, captura Oriol. A carrera Rafa Luz para Blues Monbus. Pide Hamel que se veña por diante de Boots, balón para Buford. Luz de nuevo para Hamel. Recibe Oriol, organizando, mete para Buford. Buford postea, saca para Hamel, a finta, marcha de Boots. E hai falta persoal importante de Quintel Boots, porque a terceira. Sí, Buford leu ben a súa ventaxa outra vez no poste baixo, atacando a seu par. Neste caso Raulsinho, que tiña ventaxa aí, propiciou a axuda. Sí, a falta co brazo esquerdo. Boots que xa fora eliminado por faltas no partido da primeira volta, que gañou Blues Monbus 71-60 no SAR. Partido tamén de moi pouquiños puntos. A mágoa dos tiros libres, eh? Como van de tiros libres? Pois mira, Blues Monbus fallou 2. Leva 12 de 14. Os dous agora Acabamos de velos, sí, consecutivos. Segundo tiro para Robbie Hamel. Aí está Hamel, adentro. 51-46 sí, pero a 5. bueno, son 5 puntos, a presión, dende logo, é toda para Lagunaro. Se o partido vai igualado, ten ventaxa, penso, o Blues Monbus. Ahí está subindo bola Raulsinho Neto, diante del Rafa Luz. 1-23. Balón para Papa Macarios. Estaba moi pegadiño Diguar, falta de Diguar, serán tiros para Papa Macarios. Sí, igual non fai falta estar tan cerca con Papa Macarios, ¿no? Que non é un gran tirador, Estelso, ¿no? Sí, sí. Si algún xogador de Lagunaro se pode flotar, sí, dar un poco de distancia, sí. Ahí está Raulsinho Neto. Hasta el momento 0 puntos, dos bases de Lagunaro. Sí, demasiado. Sí, sí. Na liña de persoal, Papa Macarios. O primeiro do grego dentro. 88% desta persoal. Os minutos de descanso para... Reserva por faltas tamén se cadra. Por faltas para Quintel Bus, que vai xugar pois, os 7 ou 8 últimos minutos do partido. Guille Rubio e Ibeque, os interiores agora de Lagunaro. Anotou Papa Macarios os dous. Sacou Rafa Luz, balón para Diguar. Aí está o balón de Diguar para Hamel, Hamel para Rafa Luz. Emparellado con Morris Finlay. Esvarou Diguar. Balón para Oriol, Oriol fronte a Ibeque, o lanzamento coa esquerda, ganchiño, claro sí. Canastra de Oriol Junyen. Pois claro que sí, fan falta puntos dentro, fai falta equilibrar un pouco o xogo, ¿no? A forma de equilibrar o xogo é pasar os balóns polos pivos, anotar algunha vez dentro, que saia o balón para fora. Canasta con determinación de Oriol, balón para Papa Macarios. Agora sí flotando un pouco máis Diguar, recibe Ibeque, o movimento rapidísimo, hai pasos de Ibeque. Está mellor Oriol na defensa, Está facendo un bo partido, Sí, está a facer sin anotar demasiado. Agora me parece que foi a primeira canasta, pero está a facer un partido serio en defensa. Bueno, está a facer un bo partido, sí. Aí está Rafa Luz, sempre con el Morris Finlay. O movimento de Diguar perseguido por Raulsinho Neto. Aí sai Hamel, Hamel, está liberado Rafa, perseguido por Guille, Rafa non, pero no rebote captura Oriol. Sí, que seguindo moi ben a continuación do ataque, bueno, a 3 puntos, e vamos a ver estas prácticamente dúas posesións, vamos a ver como se resolve. Intimidou a Mandy Ibeque, pero estaba aí coa escoba preparado Oriol Junyen. Balón de Raulsinho para Morris Finlay, buscando bloqueo, aí está Finlay, coa falta, a falta coa perna de Oriol. Tiros libres para Morris Finlay. Eu penso que moitas veces é mellor facer unha falta que deixalo que entre en racha, porque Finlay é un xogador, bueno, que vimos na primeira parte, ¿no? Anotou a primeira tripla e logo casi imparable. Mellor moitas veces, se hai que facer unha falta, facela, pero non permitirlle tiros fáciles, tiros doados, ¿no? Para ele. Aí está Finlay co primeiro, dentro. Malo que, claro, están en bonus e este é un bo tirador tamén de tiros libres. 11 puntos para Morris Finlay. E está xa, completando as súas estadísticas de xornada. Eso promedia. O segundo de Morris Finlay. Un último ataque para Bluesens. Sería interesante acabar con menos de 5 puntos e sobre todo as sensacións que deixaría un final así. Sí. Aí vai reservar tamén con 3 faltas a Finlay Sito Alonso.
Rafa Luz, vamos por ese último ataque. Balón para Oriol Junyen, agarra Ibeque. Ahí está Oriol, acaba sacando para Rafa. Metió a man Papamacarios. Rafa insiste con Oriol, 4 segundos, 3, saca para Rafa, hay que tirar. Balón para Buford, la tripla que boa. Sí. ¡Dentro! Canasta de William Buford, 55-53. Empeo banco de Blue Saints Monbus. Está en tempo, claro que sí. Sí, está y bueno, sí, sí. É moi ben Oriol outra vez. É moi ben a intención do ataque de Blue Saints Monbus. Balón interior por 2 veces, saiu fora a primeira, volveu a entrar dentro, volveu sair e sacaron un tiro claro no lado contrario. 55-53, aquí hay partido. Bueno, ¿cómo está a xornada? Aquí en San Sebastián, 55-53 con 10 minutos por diante, xogándose o descenso Lagunaro e o playoff Blue Saints Monbus. En Valladolid, últimos segundos, Valladolid 75, Cajasol 73 e en Fuenlabrada 48 para Fuenlabrada, Laboral Cutxa 37. Así está esta xornada realmente apaixonante de sábado. Balón para Papamacarios, momento da verdade en San Sebastián. Raulsinho Neto, o bloqueo de Ibeque. Ahí está Raulsinho, balón para Finlay. Finlay mete dentro para Guille Rubio. Rectificó Oriol. Oye que quedan 7 segundos de posesión. Guille Rubio, hay pasos. Hay pasos de Guille Rubio. Perfecto Oriol, que está dándolle un plus ao xogo de Blue Saints Monbus. O efecto Oriol, desde que saliu, parou traballar, está a traballar moi ben en defensa, está a traballar ben en ataque. Repartindo balóns desde o poste baixo, un par de canastas, bueno, está a facer un organizando o ataque de Blue Saints. Sí, señor. Un jugador moi inteligente, está a facer un bo partido. Aí está de novo Oriol, Oriol fronte a Ibeque, Oriol insiste, aí está Oriol por ese lado, non por outro, saca o gancho, non, rebote para Ibeque. Un amago porque se sentía seguro, se sentía con confianza e seguro que por iso intentou. Raulsinho, vai haber falta de Hamel, indica Hamel que foi primeiro de Guille Rubio. Sí, estaban os dous a traballar por gañar a posición. Primera falta de este último cuarto. Observen la situación de Robbie Hamel. Primera falta personal de Hamel. Move de banda, move de fondo. Lagunaro, Raulsinho Neto. Ahí está el balón de Raulsinho comprometido para Papamacarios. Sí, a piques de escaparse ya Lagunaro. Cambiou moi ben os bloqueos o Blue Saints, se ben preparado. Raulsinho Neto. Complicaron moito a vida, non saca. Raulsinho con Guille Rubio, de nuevo Raulsinho. Ahí está Ciudad de Oriol, balón para Guille Rubio. Queda só ahí fronte a Oriol, o rectificado, o reverso, pasos nada. Y pasos outra vez de Guille Rubio. É que con Guille Rubio a salir no bloqueo directo e recuperar, inda que lle des medio metro, se pode permitir, porque non é especialista en tiro. Bueno, pois a ver se Blue Saints Monbus empata o weekend de poñerse por diante no partido. A ver anímicamente como afectaría eso a Lagunaro. Ahí tratando de saírse do bloqueo Hamel, agarrou Guille Rubio. Aí na marcase entre estes dous xogadores están saltando chispas. E hoy os momentos da verdade, os momentos decisivos que sabemos que en Blue Saints Monbus a referencia chamase Robbie Hamel. Eso tamén parece sabelo Guille Rubio. En Lagunaro vai ser Quintelbus. Aí está, de novo Hamel. Hamel fronte a Guille Rubio. Párase o lanzamento de Hamel, canastón. Todo clase Robbie Hamel. Empata o partido, hai partido novo con 8 minutos. As cousas pónense bastante millor. Entramos no momento en territorio Robbie Hamel. Momento da verdade. Papamacarios para Finlay. A piques de chegar Rafa Luz. Queda Raulsinho, mete dentro. Balón para Guille. Chega Oriol. Chapa de Oriol. Moi ben a axuda de Diguar e moi ben Oriol recuperando. E cuidado coas costas de Diguar que xa estaba tocado. Sí, pero moi ben. Está a traballar ben tamén. Mira. Aí chega, ponse. E que ben. Oriol, perfecto Oriol Junyen. Está a facer un bo partido Oriol tamén, Move de fondo Raulsinho, balón para Papamacarios, sorprende Papamacarios, sorprende con esa saída y con esa efectividad. Anotó Papamacarios. 58-55, Rafa Luz, o balón para Diguar, lanzamiento liberado de Diguar, responde Ben Diguar, canasta bonita de Ben Diguar. Un pase picado, un pase ao bote, porque adiantou a defensa. Moi bo tiro de Diguar, unha boa resposta ao triple de Papamacarios. Aí está Buford pegadinho a Morris Finlay, movéndose Ibeque fronte a Oriol Junyen, preparado para axuda está Robbie Hamel, de novo para Finlay, o lanzamento de Finlay con dúas mans pegadas, salta Ibeque que mide mal, acaba tirando con todos, que pitan os colexiados. Eu diría que falta de ataque, non? De Ibeque, a ver que pitaron os colexiados, parece que sí, o mamporrazo na testa de Oriol Junyen, falta persoal de Ibeque, aí o temos. Sí, arrolla. Co brazo izquierdo. E co corpo parece que arrolla Oriol. Sí, a falta de Ibeque. A cuarta de Ibeque. Bueno, un ataque importante, pode ser poñer por diante. Blue Saints facía tempo que non
Desde el segundo cuarto, Rafa Luz, balón para Buford, Oriol. Ahí vuelve a insistir Blues Monbus. Oriol buscaba de Lucio a Rafa, pero no ha agarrado o balón Rafa Luz. Aparte foi un pase, estaban demasiado perto para a forza que lle deu ao pase, penso. No esperaba ahí tan rápido ese balón Rafa Luz, escapouselle. Momento importante, volve Quintel Boots. Sí. E agora hai que parar a ese home, a ese número 6. Sí, o ataque vai funcionar moito en función del. Ahí está Raulzinho, balón de Raulzinho, lástima de balón, a piques de recuperarlo Diguar para Blues Monbus. Falta tamén un pouquiño de sorte, un chisquiño aí de sorte. Sí, en alguna desas perdas roubar e irse ao contraataque. Papamacarios para Raulzinho, perseguido por Rafa Luz. Menos de 7,5. 58-58. A emoción do básquet en directo na segunda canle da televisión de Galicia. Para Papamacarios, o lanzamento de Raulzinho, non, rebote longo, toca Buford. Aí está Buford con Papamacarios. Buford, ven aí con sentidiño Buford. Reclamaban pasos. Non anduvo moi lesos, non anduvo moi longe. Aí está de novo Oriol Junyen. Outra vez xogando Ibeque. Buford vai forzar, está Buford, balón para Hamel, perfecto pues Buford, perfecto en defensa, perfecto en ataque, asistencia Buford, canastra Hamel. A idea de xugar interior, de dentro para cara fora, e outra vez, e por primeira vez, me parece, en toda a segunda mitad. Sí, señor. Desde o segundo cuarto non mandaban o partido Blues Monbus. 6:43. Raulzinho a porta atrás de Quintel Boots, botou fora, recupera posesión Blues Monbus. Sí, que parece que pasa a dominar o partido, pasa a dominar o ritmo do partido. De logo, as cousas pintan ben, non sabemos claro como vai o que vai pasar ao final, pero Lagún Aro xa non parece con tanta confianza. E agora hai que aguantar o tirón, volven os titulares. Sí, aí están por dentro Boots e Doblas para emparellarse e tratar de frear a Oriol Junyen. E aí está Hamel, aí está unha das claves, Robbie Hamel, balón para Diguar para Buford, érguese Buford, o balón que non entra no rebote, o rebote de Rafa Luz. Pois rebote importante, está a cargar ben o rebote. Sétimo rebote en ataque. Xa son 4 puntos de diferencia, un momento importante do partido. Balón para Papamacarios, Finlay, a suspensión de Finlay, canastra de Morris Finlay. Quedouse enganchado Buford no bloqueo, tiro demasiado, estaba claro, demasiado claro. A 60-62 Blues Monbus. Buford, perseguido por Raulzinho Neto. Aí está Rafa Luz, balón para Oriol para Buford, aro pasado, non. Se a perder un pouco aí a perspectiva do aro, estaba demasiado xa metido na liña de fondo. Raulzinho Neto, o cambio de ritmo de Raulzinho, fantástico. Eso fai no fantástico Raulzinho Neto. Sí, empatou o partido Raulzinho. Por certo, Tito, primeiros puntos dun base de Lagún Aro. Se non consideramos base a Morris Finlay, claro. Sí, un par de erros consecutivos de Buford, un tiro un pouco precipitado no pase de Oriol, que tal vez non debeu tirar, e agora un erro defensivo. Bueno, 62-62, como está o partido en San Sebastián? When he drives now, what means? Do like that and he scores a layup. What means? We're fine, we're in the game. Let's go. Hey, aggressive. They have the pressure. Agresivos, eles teñen a presión. Keep it running, deliver. Okay. Deliver with ball, with that. Hey, in the sample screens, we are absolutely alone. I don't know how many layers. We are going to score a lot of layups. Hey, if they do, hey, good screens, wide open. With the screen wide open, it's no more. If they help with Robbie defender, he's not coming off me at all. Defender, he's going to be alone, but they are not helping them. We are absolutely alone. Yeah. Okay, and when they are in pass lines, be aggressive, go till the end. Remember that we are doing black. Hey, vamos. Penso que básicamente isto vai ser un xogo de 1 contra 1 ao final, seguramente. Quintel Boots, Robbie Hamel. Eso parece, E Robbie pode aguantar perfectamente 1 contra 1. O único se hai un bloqueo de pivot a pivot que poida quedar emparellado, pues, en este caso con Oriol, ¿no? Bueno, pues ahí está, de nuevo balón en xogo para Blues Monbus. En Valladolid 87, Cajasol 82. Vai gañar Valladolid. En Fuenlabrada 53, Laboral Cucha 47. 6 arriba Fuenlabrada no terceiro cuarto. Manexando en San Sebastián Rafa Luz. Balón para Púmprala. Pide Oriol. Saca para Hamel. Ahí está Hamel que penetra. Hamel con Quintel Boots. Falta de Boots, será cuarta. Exacto, é que está claro. Además, Hamel lo estaba a falar no tempo morto, ¿no? Se lle veía moi metido, con confianza. Sabe que pode atacarlle, que pode ir contra xugarlle. Sí, co corpo a falta, vemos. Sí, bueno, esta é unha falta importante. Cuarta de Quintel Boots.
Tiros libres para Robbie Hamel. Porque ademais agora seguro que vai a continuar a facer o mesmo, ¿no? Atacarlle no un contra un. Problemas para Oriol Junyen. Que pasa? Diríxese cara ao banco. Pois Cambio por entra Kendall. Sí. Bueno, foron uns bons minutos do Oriol, leva varios minutos seguidos xugando, ¿no? Entra Kendall, non Maisley. Que che parece, Tito? Bueno, as faltas de Maisley. En 4, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, aparte que isto é unha forma de xogo que o Bluesense utiliza moito, con Robbie Hamel de 4 e con Kendall de 5. Son dous xugadores que xugando cara ao aro poden facer moito dano. O segundo de Hamel dentro, 62-64. Dicía por un pouco a imaxe que estamos vendo de Kendall hoxe, que non parece moi entonado. Sí, bueno. Pero Ahí bueno, está Raulsinho para Finlay. Ten máis confianza en Kendall que en Salah, en finales Kendall é un xogador, sí, máis conoce mellor o xogo. Ahí está o bloqueo de Doblas, Raulsinho Neto. Insiste los bloqueos Doblas, agora para a saída de Papá Macarios. Balón para Doblas, carga aí contra Kendall, tira con Kendall e anota. A ver, un momento. Demasiado exagerado, sí, exacto. O que lle está a dicir o árbitro, ¿no? O que hai que facer é aguantalo, hai que aguantalo. Non van a pitar, no, eso non. En este momento vai ser moi difícil que lle apiten. Claro, é que o inconvinte de ter a Kendall xugando de 5 é atrás no xogo interior contra David Doblas, que aí pode ter problemas. Sube bola Rafa Luz. Balón para Diguar para Kendall. Ahí está Kendall tratando de devolver ya. Kendall rectifica, saca falta. Falta de Doblas. En ataque vai facer eso, vai encarar e vai xugar de fora cara adentro. Cuarta de Doblas tamén, Tito. Cuarta sí. Quintel Boots, cuarta Doblas. Cada un neste momento está a utilizar ben as súas armas. Doblas, o Lagunaro busca Doblas de costas ao aro contra Kendall e Kendall busca atacarlle a Doblas de cara ao aro. Ahí está Kendall fallando primeiro. Esta semana se saben de un concerto con fines solidarios. Non quedou moi contento, creo que tiveran un problema de son ou sei que saiu enfadado. Bueno, pois que saia contento hoxe. Mellor, sí. Que é o máis importante. Oriol Junyen, home importante hoxe. Segundo tiro libre para Livon Kendall, con máis arco, canastra Kendall. Anotou Livon Kendall. Defensa importante. 5 minutos, 64-65. Están a xugar os dous equipos cos seus, digamos, segundos bases, ¿no? Raulsinho Neto e Rafa Luz. Raulsinho Neto, diante del está Rafa Luz. Ahí está Raulsinho, balón para Papá Macarios. Defendido por Pavel Pumprala. Muy bien, Robbie. Ábrese Boots, balón de Papá Macarios. Diante de él está Kendall. Problemas para Papá Macarios. Doblas. Uy, acá fai Doblas. Acaba chegando Kendall. Y hay falta personal. Hay falta personal de Pumprala. El que estaba a negar Hamel. Robbie Hamel estaba a negar o pase para cara a Quintel Boots. O que fai é abrir moito espazo para deixar un contra un de Doblas contra Kendall. Que bueno. Bueno, parecía... Sí, qué bueno. Con visos de ter pinta de chapa eso, Anota primero para empatar David Doblas. Segundo tiro libre para David Doblas. Gaña Valladolid, gañou Valladolid. Está gañando Fuenlabrada, como perda Lagungaro, matemáticamente descendido. Sí, se vería os dous descendidos. Anotou o segundo David Doblas. Volve a recuperar o mando conxunto vasco. 66-65, regresa ao partido Guille Rubio, séntase Quintel Boots, con 4 faltas. Sí, subindo bola Rafa Luz. 4 minutos e medio dá pa moito. Balón para Pumprala. Atención ao corte de Robbie Hamel. Kendall, vai forzar Kendall, o lanzamento de Kendall, non entra, aguanta Doblas, recupera Hamel. Moi forzado, pero bueno, está ben, porque ten 4 faltas David, e porque sabe que xugándolle de cara ten ventaxe. Rafa Luz, balón para Diguar, moi pegadinho el Papá Macarios. Ofrece o bloqueo Hamel, piden a continuación, queda aí aberto para o lanzamento, entra Diguar contra todos, ese rebote toca Kendall, acaba barrendo Doblas. Aí pudo haber de todo, Non me gustan nada os ataques con tantos botes, Non me gustan nada. Sería o xogo Morris Finlay. Van para los colexiados o partido, está marcado Guille Rubio. Aí na zona dos isquiotibiais e está pedindo troco, volverá Quintel Boots. 3 minutos 55 segundos. Si a lesión é muscular. Sí, parece que igual unha picada aí. Aí na loita con Kendall. Parece que sí. Maíz o banco, Guille Rubio, volve Quintel Boots. 66-65. Quintel Boots con 4 faltas. Las mismas que David Doblas. Los interiores de Lagungaro con 4 faltas. Balón para Doblas. Raulsinho Neto. 12 de posesión Lagungaro. Menos de 4 de partido. Ahí está Raulsinho. Balón para Quintel Boots. Diante del pegadiño Hamel. David Doblas.
Doblas fronte a Kendall, ahí está Doblas, mete a man Kendall, recuperación fantástica de Kendall. Muy boa man de Kendall. Rápido Rafa Luz, balón de Rafa, Diguar a tripla de Hamel, anota Robbie Hamel. Estaba a decir que muy ben a intención de correr do Blues Monbus antes de que se organice a defensa de Lagunaro e efectivamente sacaron unha tripla con pase de Diguar. Estaba pisando. No, de dos, sí. Estaba pisando, sí. Pero bueno. Oye, con ese balón que acaba nas mans de Diguar, outra recuperación de Blues Monbus. Estamos en territorio Hamel. Rafa Luz por dentro, sí, canastra de Rafa. Anota Rafa Luz. Deuse conta de que estaba despistada a defensa de Lagunaro e atacou moi ben o Aro. Sí, señor, están ofuscados en defensa Lagunaro. Están comezando a mirarse, a berrarse. Saben agora mesmo seguramente no banco que están descendidos e perden. E agora aparecen as dúbidas, ademais, non? De sí, tanta señor. Derrota. Balón para Papamacarios. Ahí está Papamacarios, no cambio con Kendall. Papamacarios que mete o cóbado, busca Doblas, balón para Finlay. Ahí está Finlay, rectifica o lanzamento de Finlay, defende Diguar ese balón para Kendall. Rafa Luz, Finlay, balón para Woods. Todo o traballo defensivo de Diguar perdese no primeiro pase. 2:38. Ahí está Woods buscando a súa superioridade. Nada, falla. Balón toca Kendall. Ahí está Rafa que se tira. Balón para Papamacarios a tripla de 8 metros. Castañazo y acaba dentro. Ay, que tripla de Papamacarios. Meteu a man por baixo do aro Robbie Hamel. A verdade é que o Bruxelles traballou en defensa. Ese chisquiño de sorte que decía antes. Está faltando sorte a Blues Monbus. Pero bueno, el partido está ahí. Está 69-69. Posesión para Bruxelles. Bueno, las cosas no van. Sí, la verdad que una más. Está Coman diante. Toca, pim, pa. Y ahí sí. Hay tiempo muerto en la cancha. Esto está, bueno, está no aire. Emocionante final en San Sebastián. Observen a faciana de un equipo que se perde, descende. Fighting like this. Raúl. Ahí sí que se nota presión. Manus. Paunic. Guille, ¿estás para jugar? Seguro. Guille. Volver a Guille. Ven aquí. Thank you, stop. Te sientes. Bien. Y David. No lo veo yo, Please, good defense. Talking about the picks, no easy shots, and the most important thing, when they shoot, everybody rebound. Later, we play Lagu. Hey, Lagu. To play this pick, and later, Guille has the ball here, and pick, go. And pick for David inside. Va a tratar de jugar, eso está claro, contra Kendall dentro. Con David, balón dentro. Sí, decía que se falasen unos cambios cuando ataca Blues Monbus, que se falen y que luego todo se rebote. Sí. Claro, porque puede quedar descompensado un bloqueo, mellor un grande con un pequeno. Eso se refería. Despois a idea de ataque clara, ¿no? Atacar ya a Kendall con David Doblas. Que moito do ollo a defensa, aí que non quería tiros fáciles, eso dicía Sito Alonso. Ahí está a presión de Paunic, balón para Pumprala, móvese Hamel. 69-69, ahí está Kendall, la penetración de Kendall, a Tabua, non, ese rebote cae ya Kendall, Ollo que estaba casi pisando, Rafa Luz, ahí está tripla de Rafa, pensó demasiado, no salto, acaba tocando Diguar, que estaba captura Paunic. Estaba completamente eso, primero intentó Kendall un contra un de cara contra David Doblas con 4 faltas, ben intentado, despois do rebote de ataque quedou completamente só, ¿verdad? Ahí está os berros de Lagunaro. E outra vez Lagunaro intentará jugar. Balón para Doblas contra Kendall, aguanta Kendall. Falta de Kendall. Falta de Livon Kendall. La idea de ataque de Lagunaro está clara. Segunda. Y a tercera falta de equipo en este último cuarto de Blues Monbus. Ten unha máis. Sí. Pedía pasos Kendall. Volve Quintel Woods, minuto 43. Para atacar. Séntanse Guille Rubio e Raulsinho Neto. Volven Javi Salgado e Quintel Woods. Un equipo máis ofensivo este, claro está. Claro. Probablemente farán cambios igual con balonmano, ¿eh? No, si saca Javi Salgado. Ahí está Salgado, balón para Paunic. Acaba sacando para Macarios para Woods. Todos mirando para Quintel Woods. Ahí está defensa de Hamel, queda con Kendall. Ahí está Woods, párase, suspensión a man de Kendall. Fantástica defensa de Kendall, balón para Robbie Hamel. Buscan o bloqueo directo para que haxa cambio e atacar Quintel Woods e agora aguantou ben Kendall. Rafa Luz. Ahí están de nuevo os apupos en San Sebastián, balón para Diguar. Ahí está Diguar, penetra Diguar, tírase contra Doblas, canastra de veterano de Ben Diguar. Moi listo Diguar, deuse conta de que iba contra Doblas, de que Doblas ten 4 faltas e buscou no co corpo e conseguiu unha canasta de moito mérito. Anotou Ben Diguar. Aí o vemos, busca o contacto.
aguanta moi ben no aire, moi boa canasta de Diguar. 10 puntos para Diguar. Lembrolles que está xogando mancado nas costas. Dous arriba, Bluesense Monbus. Falacito Alonso. Vai a preparar o ataque. Manus. We play the first screen. Hey, but with Manus. Manus, please. A ver, ¿qué es esto? Para banda normal. Manus, Q, David, aquí. ¿Quién la saca? Vale, la sacas tú, Javi. Vale, entonces, David, si tenemos problemas, vienes aquí. Vale. Vamos a jugar un aro, pero contigo. But with you. So, Quintel Boots. Q is here, Morris is here, with the ball. Javi, no, with Javi. Manus, you pass, good piece for Javi. Okay, and we have the opportunity to attack the same side. Sí, vamos a facer o saque de banda normal e despois xugar algo que non vimos ben, pois para o seu xogador. Parecía Boots, ¿no? Sí, xogador franquicia, lógicamente de ser él o que asuma agora mesmo a responsabilidade. Pois aí está. Aí estamos, camiño de coñecer o segundo equipo que descenda nesta temporada 2012-2013. Preparado para sacar de banda Javi Salgado. Dicía yo adestrador a Doblas que viniera a bloquearse. Había problemas para sacar ese balón. Sí. Sube Papamacarios. Ahí sale Doblas. Balón para Doblas. Doblas. Con él estaba Kendall. 1 minuto 10 segundos. Papamacarios para Morris Finlay. Diante de él está Púmprala. Sai Javi Salgado. Como que ima agora o balón en Lagungaro. Balón para Papamacarios. O bloqueo de Doblas. Doblas. Balón para Doblas. Recibe el Doblas. Acaba sacando ante Hamel. Ahí está Javi Salgado. Salgado para Papamacarios. O lanzamento de Papamacarios. No, un rebote para Púmprala y hay falta. Muy buen rebote de Púmprala. ¿Cómo queimaba ese balón? Sí, elixeron xugar un bloqueo directo a continuación para buscar a David Doblas no poste baixo. Non lles foi ben, porque o tiro, a verdade quedou un tiro liberado, pero Papamacarios fallou. E no rebote, Boots fixo a quinta falta. Ahí eliminado Quintel Boots, xogador rebote, referencia de Lagungaro. Rebote importantísimo de Púmprala que sempre aparece nos momentos claves, sí señor. Sacou de fondo Rafa Luz, Diguar. Muy importante 50 segundos. Sí. 3 posesións se cadra. 2 arriba, Bluesense Monbus. Sí, pero si anota hay que anotar. Ahí está Hamel. Ahí está Ome. Balón para Hamel. Hamel con Guille Rubio. Esgota bote. Hamel. Hamel porta atrás de Diguar. Hay falta. Hay falta personal de Doblas. Será quinta y habrá tiros para Diguar. Pois dúas faltas moi importantes. A anterior de Quintel Bus no rebote e agora nesta porta atrás de Diguar. Intentou un contra un Hamel. O aguantou ben Guille Rubio, a verdade. Pero xugou moi ben a porta atrás, gañou a espalda, as costas do seu defensor Diguar, que leva dúas xugadas seguidas de moito mérito. Bueno, vamos a ver os tiros libres, pero de meter os dous quedaría dúas posesións. Bluesense Monbus moi perto do descenso. Se habíamos caras de descenso. Lagungaro no descenso, moi perto da victoria de conseguir anotar os dous tiros. Sí, señor. Ben Diguar. Aí está clave nos lanzamentos de Diguar. Volveu Ibeque. Pide tempo mortosito. O primeiro de Diguar dentro a 3. 37 segundos. Lembrolles mañá ás 12 do mediodía. Vaya partidazo temos de novo na televisión de Galicia. Real Madrid-Barcelona, o clásico, el directo en Angueduas. Moi ben Diguar, moi serio en defensa, anotando en momentos claves. Importante esta defensa de Bluesense Monbus, pero bueno, 4 puntos, 37 segundos. As cousas non poden estar mellor. Menos mal que estaba mancado Diguar, 12 puntos, máximo anotador de Bluesense Monbus. Sí, sí, aparte un partido moi serio atrás. A ver qué diseña Sito. Okay. Morris, you take it out now. Okay, Ekene. Here, vale. Salgado. Here, pick for Ekene. Vale. Now we are playing Manus. Okay, yes. Here. After that, Manus, you can. Ivan, come here. And Ekene, play a back screen for Mo. After the back screen, if we don't receive the ball to shoot, you play a pick and roll with Javi to play Green. Green, go. If not, Paunis to penetrate and get foul. Yes, Paunis. Bueno, creo que básicamente hay 3 xogadas aí diseñadas. Unha primeira na que van buscar un bloqueo de Ibeque para a saída de Morris Finlay. Outra na que xogan un bloqueo de continuación, quero entender, entre Ibeque e Javi Salgado, sí. E senón que forcen unha penetración, non sei se exactamente Paunovic ou vamos a ver, sí, vamos a ver tamén a Paunovic resposta ou Javi Salgado, veremos. A resposta defensiva que
que probablemente será de cambios en los bloqueos directos. Ahí está Javi Salgado, defendido por Rafa Luz, 35 segundos, 4 arriba Blues Monbus. Momento Pavel Pumprala. Hay falta, Sí, que falta de Rafa Luz. Les quedaba una falta por gastar. Pavel Pumprala pegado a Finlay, esa primeira norma defensiva, e aguantar un contra un. Está ben Rafa Luz, está a aguantar ben en defensa. Mira Salgado, ahí está Salgado, a bomba de Salgado, claro. asistencia de Salgado, canastra de Ibeke. Exactamente lo que iba a decir, que estaba a aguantar ben en defensa. Vamos a ver si agora, en este momento importante. Ahora hay que aguantar la presión. Ahí está Blues Monbus, ha ido con Sí, Hamel, balón para Rafa Luz. Falta personal de Javi Salgado, haberá tiros para Rafa Luz. É que Javi Salgado, en ausencia de Quintel Bus, é o xogador máis creativo agora mesmo do Lagún Aro. Entón, Rafa Luz está a xugar porque está a facer un bo traballo defensivo, está a facer relevar ben o equipo, por eso lle deu estes minutos importantes Moncho. Pero agora, o seu traballo defensivo sobre Javi Salgado é importantísimo. Hay que confiar na madurez de Rafa Luz. Anota o primeiro Rafa. Momento deses cruciais. Le pode dar confianza para a defensa, porque vai ser moi importante a defensa que pode facer sobre Javi Salgado. 78% desta liña de persoal para Rafa Luz esta temporada. Vamos Rafa, aí está 16ª victoria. Partecito creo que xa non ten tempos mortos. Segundo tiro libre para Rafa. O lanzamento de Rafa dentro. Non lle tremeu o pulso a Rafa Luz, anotou os 2 lanzamentos. Non hai tempo morto, non? Aí está, xogando Javi Salgado para Lagún Aro. Que gasten segundos, aparte que anoten o non. Poden quedar dúas posesións. Aí está Javi Salgado, lanzamento de 3 de Javi. Nada, cacharrazo, rebote para Hamel. Hamel con Finlay e hai falta persoal de Morris Finlay. Pois aguantou ben Rafa Luz. Estaba claro que Javi Salgado, en ausencia de Bus, era un xogador que iba a xugala. Bueno, o partido xa prácticamente está... Cuarta falta persoal de Morris Finlay. O partido está nas mans de Hamel agora mesmo, Tito. O traballo de Pavel Pumprala sobre Morris Finlay, tremendo tamén en defensa nos últimos minutos. Acaba o partido en Valladolid. Resultado se ha confirmado, 88-84. Gañou Valladolid a Cajasol. Y está gañando, bueno, está agora mesmo remontando Laboral Cucha. 63-66 nos últimos 5 minutos. Sí, bueno, eso bueno, deixaría allí un fío de esperanza. Sí, que prácticamente non se consumaría o descenso matemático. Vemos a esquerda de imaxe o director deportivo de Blues Monbus, sí señor. Anotou Robbie Hamel, 5 arriba. Que pase rápido esto. 5 arriba, 16 segundos. Ahí está Javi Salgado. En ataque, Paunic, o lanzamento, chega Ibeke, palmea, anota Ibeke, saca rápido Blues Monbus, balón para Diguar. Diguar deixando que pasen segundos. Aí está Diguar, vai facer a falta. Sí, hai falta de Javi Salgado. Sí, haberá tiros para Ben Diguar con 5 segundos. Puido ir cara ao aro, veo a Ibeke por ali cerca, decidiu voltar e sacar, bueno, con anotar un 2-2, a falta de 5 segundos, prácticamente vaya final de partido, y qué partido con tantas voltas este que estamos vendo. Sí, pero bueno, Blues Monbus mellorou muitísimo no último tramo. O traballo de Oriol, non olvidemos. Sí, señor. O traballo de Oriol deulle a volta, axudou moito a dar a volta ao partido. Ben Diguar. Acaba de fallar Ben Diguar un tiro libre. Algo difícil de ver. O segundo dentro. Sí, chora, pero entra. Decide o partido. Sí, señor, importantísimo. 5 segundos saca para Macarios, para Ibeke. Ibeke que tira aí unha cousa que non entra, rebotea Hamel e isto acaba. Acaba o partido, gañou Blues Monbus 73-77 o conxunto galego. Apúntase a 16ª victoria e seguirá despois desta xornada dependendo de si mesmo.